Oh, unyankrane kro ba wenkrane. Okay. Abusa fo eche obia Sompa 93.1 ana ya de brewo no. Asem Mpe Nipa dwumadie ana masugu so no yaba. Full vim. Full vim. Ya de aba. Yabo yaba. Yabo yaba. Aki bema. Odone master technician. Owaha. Kama pa. Bema kwabna yeboa. Asiama. Okase bo owaha. Ofosio bema. Ono so owaha. Kontontibo hia kumanana. Ono so waha pa. Afi wahene yire waye busy. Pa. Sari anadwuma taro so. Utwar ho ba bie ntwa wae busy pa bama wusu wote pete kwa na ahmache owade da ne papa ewo nirebehi asemu panyine mewe afini de ono so ne papa ne do wusu ana ye no aja hemen o panyine hemen o hemen ya o hemen atone krechi okone krechi na ye manu afo ni nyina ya akopapa no ne mami nu eya principal mpanifo oba baako be ma baako na omu di dwuma papa wawona basie wo nti ono so ye de obetimi bia sane be na ombese omo papa osamana ni onyam last respect ochina nrebe hia bonten nyagodo nyagodo ajahime no na o musician no otonyom menu sane mani bi etime tonyom dia okay ena ye ne Sompa 93.1 ena ye ne Nyanko pa next week yeba sa TSC afutusem no mu na ne ayesi sene de eche paw sanete ente yesre obia se ya won fana video nto Sompa 93.1 program sini nyina ye je anopapa Mmrantehene ya wadu boate food for thought no wo kejagu mu anya Asem ketwa ene ne nyane wo bia 3.1 nyane wo bia na wo fa dwene ansa na wate si fom na otisi fom wa presi se be bia wie no na wode news no netie on the news no na ye bibia na wa ene sa wie no na afi watie ade bia dwumadie ade bia ni ginamu akosi se nondu bre na obewie na fe yade nwuma gege amanfo kakra kosi se kanka se ebo no prem to bre na yade bebre mu enu twamu a enwom ko a throughout if say sports of no omunya ntisi fom omu beba maako de ye omba mienu baako na full contingent no omunya ntisi full contingent no omunya NTC na ombetiesi baamis ombetiesi na fedie nema sisi animu kama pepe wano okay enura ya kachire mo sa dwumadi ebedi ho adayi adesua no ba bia akogina no sex workers mano sabia nya do mo charge ne be makoda no na ebisa se is it in right direction ne kwano no amamle ni amane kwan so ne de onyame twedu ampo kan no ne kwano no
Nyankopɔn kan say wasem wo nam nnore nam sasase so ma nti chakadum no Nyankopɔn na ma command no first na babia ko wiewie sesi ye no eti ede bakwa wie pam ni obabasi agina ne na so se fa bewo so be ma bra na men charge na yenkoye chakadum enne ye wo kosa bebre enura anadwo no yete ye hugum yane binu kosiesia na nura no ebi kura yane no kasa na wose obaje 770 Ghana cedis Sompa 93.1 ajasan yese ya na nipa na je 30 Ghana cedis ansa na one ye kasa na yese nka omra nanso sese no wose bre be pon mu no no wagina o twen o jira setadi enti basa na na djuma bono na basa de ano wo charge se nka de one be ma koya nko bagie no wo charge yen and so all the same no enne ye ne no be kasa na nyeme nyina atoto yi okay abusafo mama ye hwe mama ye hwe se de niema no ebesi akọ enne Sompa 93.1 nura mama ye fase da ma Masa Musa zone 18 chairman ya de na sepa enoachi na nura program na course on fit afọ no de no tese agire course ba ye na no pay ena bino se mefra ya manya Mmrantehene no kwasem nie ha okay next week the better no ansa na futu sem na ba no masters and boys master for omo sua adwuma hunu na wo mafa nkwada ye kire wo adwuma no omo ne boys a omo sua adwuma master for omo hunu ti ye ne ye kire onkwada ti ye master for omo sua de pam no omo kire ye nkwada de pam no who is who ha tinga bayire tinga nasa akwada wo sua adwuma ne masa timiti gina botwede pa pili adani a ne masa ne kunu no wone na akwada na ye chakadum ado na kafacha agoro Sompa 93.1 anti masters and boys atete se masters ni bi show one boys no papa the boys ni bi show masters papa okay that will be next week abusafo mama yantoa ye dwumadie no so ententem eno aye kan se amamra ni amane kwa so se yo oba se me ko charge yete ne mpani nsem da bay okay Sompa 93.1 we jina Saturday e wa bonten o se be makro bra na nro akra oba ye bo no pass wono wonko interview wono no ono so mema ni bi de bo no so say sister pacho miss Asem why sanete mema na highly aggressive na one more concern competition no Sompa 93.1 so wa obeka hweni de obeka nsa na hwe no kura no wokobo amane ne petition akotoa kuro no ye mienu say 1 mile ofiri he kwa ha 1 mile na am say ombekwa petition competition sa competition omo akobi mani pewu pay awusa fo ne tie mu ane say yesoma nipa kwa bra ne say wonko na wonko bo amane say Nyankopon pa dwa de bay na competition no ebeba so okoye na omo se be man ye pe sebi misa kwa so apetesi akoto edi besi ho no be metutu ye tontonto wo komi jama futuo na jesa na omudi nkomo no anu wasan woro de aka no wo komi apetesi akoto na omudi amane we na sema sampa so wona oba competition no ana o say me be ho rade
me asma me say me bo man ye keke say Joanna na me ti ma competition master wo be dia man ya petesi akoto a ene mpam cho mo awen ne why ukọ aka say on crofon say on ma wen abusia for ekwaya dem eti moma ye ne oba wo gina na all charge ne baako enkasa right now ye wi abadwafo bebem ye bisa kosa ketenkete bi wom na ye hunu ne aye bibi nti ye mfa ni de no ento dwa according to mra woni yitintim ye no se enni to dwa be se ni nyuma bebre nti moma ye nko fon no so na ye ne nkasa. Hello. Adizai. Okay. Sompa na ye bisa biribi fa mudwumadie no ho. Sa be ma ba na mo charge no na monere kwaye chakadum na otua mo ka bra enema bi ho ha ye ntia se ye. De edika no mo na mo frɛ mema no ana wo kogina no no a e de abewo so abɛfrɛ wo. Pancho, we yes, I need the answer. I didn't get the Sompa 3.1. Omoba now, maybe I will win an condo, and I said, the women I yelled to so once off on one of them. Open in China, Casa, and okay. Sasa wa hu siesi a odi begina no na beka be ma koma na wa be frɛ wo na woni wa kasa na ma keka bibia anya sa. Okay. Aya no kure se mudi ano de wo bagie ne de be ma no so benya. No kure sa. Sompa 3.1. Okay. Wo kan be ma ni timi sere so ana wo kan ya na wade atum na moko. Oh, there is one. You can't go. Yani bia music and no. Also, and Baza, voice from Tipa, and Mamma, why Wadaroma? Say, yeah, Nipano, Obama, who want to go without, I want to boa. Now, the Anna from. And you know, Sompa 3.1. Or no, that's a whole pier, and just one and so I want to for. Yo, not as a buono and yegina moabo, moba mutimeteso, yes, sir. Mamma, sweet Miss Resso. Oh, in trouble now. One dog and wobble. Okay. Me pasa be man na wo ba no so wo hwe de ho ne yo bia no na wani nye ho a which me reject no ana wo nya banko ade a ya mane se wo je mu ma no. Me pasa o se wo ne penye ya wo tine reject. O na nya kono na mo a wo tine reject. Okay. Me pasa yes you was short time and you were full sleep. And also a hon say to say me say ebi wo ha yen say go so kosai ebi so full sleep wo kotwa full sleep ebi abonko na ebo no de da say no kore ebi abonko yo na say full sleep no de e wo soro yo na go so kosa na de e wo fom. Okay, go so kosa na range say bia go so kosa na de ya je 20 na 30 na say 40 bia full sleep na de say kosa na ebitimi gina 40 ebi so 30 na say kosa na ye to pen ba ko pe ana say bia to pen mienu se bia wote de me kana se a hey
Ekome. Only you had and that's open you and just watch the account. Ayo, necessary. Ya can back 30 into you read them necessary. Oba na 2 pem you dia necessary ya double no ana de kakra kan ho. Okay. Me pa so me kakra. Awo kasa wada roma. Me pa so dia tiefu ai na yana degree kase amana mpena we mpejuma mu so le ame de akudina hamu ya tama anya si mpejuma se me me di kwasi obi men ka me ma bansu en kan se bi na obu onso a se na ono ni problem na se na yi kutama no wonti nton me ku manem so ko ta problem ne ma no na wo ko tan ka man ta problem na so ko ma ofisa sa blabono na ofisa jena bona da buano Sompa 93.1 Pesedi ne maso ebetana na ma ba ye kwasi abu obefa ne panama ko ne tanya wo yisu a de tia na wa video pen o dia ma ko si ne ba of wo yisu na no afa wa fedi anto ma stem ne yi ti ma na ben pe o ba nte ba ko ni I am a hostile. Oh, for about let's go now, do it in our fun. We should condom. Every man. Yamia Pata, Papa Fire. Well, amazing. Me and the island. You can ask you. I need to see you. For fire, they do not have any. I come now. Every man, you are reading out. On mama nema no misumi magamfa supia niso o pra o yere on kan te jampa ni ko ma no bibia nene e sana kondoma ya kujina hoya amsi kama ya maji pa ko bezi eno ni ya tibi Sompa 93.1 so ya o misumi tema format na mani bibili sa huwa mauni ni kondo so ya bado sana kwa Mura halusi baba kwa mpabeli ya wawoni no kondo o ti ali fie ni ali kura ya wo mo pati mana sabi njo bota abra no e ni se ni kan ni ye wo no afa kondo a se no nsu ye de ni na du ro be adi si kanu ko ne de ni se ti boa ko fo so pa se wo kwa ni de ya ile mnyangale no baby ama na ko ya tonda anga akofa kole binet na kutu anga na kutu begere nya buni jinke da wani sika na da wafa kwa da wa bano da ka tsino ko le bezi yin na ya boya mu pa no dan da ke ni ma na ta men ta ji man ne sura nya kutu na ona no ka no kana se biu abaina o Kristo ni wodi ni ka se oba asori na be ma da ku me duni ya sani aban ni ni nesa ni kanesa ka ban ko be ya tum ente juma na yen ana se ya bwama wetu ni adini na so akofo bo ti fi àwọn ati wa sori ko ti abin mo peche eni no fanfa na mi abata pe bi na mo akote na kudi ejo fa ni bota ya abaho ibi ya ni ma ba ko ni be ni anso Okay. Beda wase pa me pa so adwuma no sika wom. Oh, then we show sika ya. Kona da wunya bi. Di ko shina di bo no brane kada kana odi. 103.1 Di ko ratini ni said you said that in the matini. This surprise me chupa. Ebi yetimi ebi timi yetu kwai. Okay. Hey. Okay. 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 This was crowd of the bush now opportunity. Na yeka. You yana mba. Itia. And if you want to do out here you can it.
Me da wase pa na mama mi sa we ansa na bia ye di nteti mu. Wada rumba be ma na wo ba no. Wo nsachi ni hunu ne de wono botomu. Na wo ne no kɔ no wa nya sika ma wo e. Anase se be na mo ye ansa na mo akɔ. Ye di sika pe kenkran anase aha. Exacto. One ne kenzi. Se mo control. Se mo control. Mu ba de mo di sika. Mu ba wa ko hotel na mo ko hotel wa no ya we. Di sika ansa se wona nanda. Mu ba de mo awse manisika. Bema sika wona ma wona no di sika ma. Obo anso awse na ovia sitani o me ba de ka simi me mo sika. O wa de nya bo tsadi via no se anzi ya u ya ro ka fa ma ben tu de de ni o me sika. Ne no wa na ko be obo anso so a obo tini na yi we obo ti an obo anso a we ne to an sika ma wa wetin na ayem topa on kasa okwa nesta oba na wi ana unu no wono ma wetin ma me ma no no juice kama anti mo o mema bi a omo guide mo anase omo ye adwuma mam sa prosifo bi sei oh niye di sa send you one mo kra no a o chena o be ma di tumsa ebi ono akonda wanchana kana wone ne ye sana wetini ba ka nisika na ade na wetini ne ko ye sana mti ana kanti ipa be tamu ya sana na ko ne ye sa ko ne aye ni ade okay ma mimi sawi be ma no wini bullet e kura no woni ne ko wura demu no ni bullet no jawom eso sen wa hoden anase no ba yen se ko sie bullet a eso abaye ne dai so ta o si kana wetin no ti so ta o di si kama na ko we aja mi anam ka me sa me boa ya jadi si kana ko ni ko ya ti okay e bia si sada se obi ko sinu no na ehuti o di si kama no me ka sentina ya yin ko fi efie de ndi na tenene kwa asu wanya woni ntimi enma de kwa na adiasa ntimi nya enfoka ma udi kwa nya kantina so ga jene sa ntina ya yin kusi ye wona de hotel ni mu mo okay sa mon ko fie dia ehine na ya ramoko hotel sa aha let's say enya dia moko fie efie no kwa na ni family anano no ai hotel aye adwuma no akakra ne dia VIP no wa mu do yan ai ana ntaba ni fu mo go anga na kwa yo ne ku ma be wan ze na di get ya wa kwa yo sacrifice no kwa jinisika akada ke mo so o mai mo yo me da wase pa abusafo tiefo na abadwafo asem no ene da ho no me pa to asem na abeka twa to ansa na yasiti mu ya do se me se asem be na obeka twa to ansa na yasiti mu wo bibi beka ene kan se ya di ni na mo na wansakra ni na noma enye na on yes ni enka na enye juma bani se ya mekan sana ya juma ele papa na ed ni amutsle ni tefini ni no ni tutua na tse sana se na mimi mo onye akuma swali na nimeka kwa ni ni masene homeka kwa okay enti mumu bi nya be ma wo ye pa na se obewara no a ko beja ya ware oh ye wale de ya de Jesus ba be se bi wale de ya se de ma we ni ana ani bi ni san so ni amusi ni ya ni bo no te we saw once of buy one time but you
or the foul and then it's not going to have you not a trigger as I say with Panama. If you do anything, very over one. And it's very in prayer. They'll come up with it. Come up over so maybe I'm so much will be not for the blessed. I'm for a while. Okay. Oba yada wase pa every seven no ya best nice ya. Na wase. Yeah. Abusia for seven no finishing no ayare ho. Sa osewura de say ohun emobo. Na nya de adwene pede so huja so. Nka be ma bi ba no adwene ni ase na wona na ware kora nko bi ja one time wo so mu bebira ware. Ono kora wa se ne ho break akra. So be jai say adwuma no na chese se de medi ka kan no nye de adwene pede so huja so wo se bre ne nkra bia ma na amana ko wie sa na me ka se bia one oba no ko fie de ke hu na so se fie de la hotel ho no sa kar so ba be to de ode be ma no so na no so ya semu. Okay. Omono. Na seven baby ayare ho baby so o say o ko ne bullet no so no ntumi a ajaje usika anya anto anya ntua ekura se maka menwe na wo sese koye fie di a upo Asem omono kada jaw na jese oba na pese o conclude say enye adwuma papa ya omo ankasa ne je hu no moye no se be charge na ho kire bone ma akokohwedie wura bomu wure mu ana ne toro kora ate ho se bomu no kanya ne tena bre omo yanko kata cho me dase ana dai fiada chese anodin na ana de ye dia wo na wo de anodin I say, no, Tumasun way a basso. Now, they be an ane cancer, me say, Unipa woundness a sebe, ya papa, oh, manquam, nemum, ye discentra. Also, or can send be what I knew by Wayade, Wayabudu, a church and semu. Na Catacho, or can send be say, ya na nipa bebre do matem. Uncle Pedro may be ye, Uncle Pedro may be ye, I am but. Yane Ghana hano no ma bebre ho no ma ya na eye nwanwan mayen ba ko abrochire ni sa French countries na ya na yesi obi gina baabi e ton no ho no ya na eye game amom kamu basin station omunyina artist station 3 near the assessor ha se beauty sa abrochire roni ba se wo de sabe obeso ni mpokua mu no ya na ompe no short as ya no hete no chance na sebe obefa no enu tini wo mo fa ne se ho no sex ye game e wa brochire any French countries which most of them no French countries na brofo ya ne betetete ye ne Ghana ha no eno ma bi edidu aye no akwa bibi ti se sebe abo kra no katachaw unhu se sebe ne nyonko ba anasa nyonko ba ma fa na bontenti ya na eno ma bi ye den obi ye bibi sa na ye nwanwa na the other countries in the hand and your one crab. Catachon will say, Obita Bluchri. What's up, Bluchri? Oh, Tebiane or Brava Breno, Unya, or Bebefia Babet and Finanso. And to be a one young to Trebi say, or Befi and a dinner or Babidi. And Nuntin Debiano, Bebre Bebre to Wow Munya, come Babet Nefi, because of say, a dear or Babet Nefi, a dear nobody. It's a Juma be why. Ya na nya nipa ne pe nanso akoba ne sa onso kan sembi so se obi wo a ono nam wo di wo mu gira ho natem se mo de mo mpa bibi nye enso ne mpranom de wo kasa nom ne mpranom ba miensa abra ba bi wo kokro obi anwisu kondom se hono se kachacho tie ni ya abra ne mpranom miensa no ba bi obekọ bia na obi anwisu kondom Katachaw se edrumre bia ya no madwuma wa moye no makasa nya fidie so nya ni ye betwam because tetete ne mu ye sua mu ade
Babia, Ubusaye no, nay, ye me who say you drew maybe nessa one num. Now we drew baby to say baby, Mujran, no baby, or motate, none, drew bre. Ya na what think say. Near young man, Mujan, debut, be say, and Mawa could do a mamma. I will quite be so. Because, who bear man would now, who chamucrano, who should say, well, take him, go back to because Nazuba do no yaba, no jina hote. Katajame de Ubusan was say, Yan drew maybe on my one sana, bear man crano, or Maconi fear because it be do on my day, a sacrifice to almost purpose of the anoma. Na yabasre, all backward we no. Meant to be fun something na all backward we no. Not some more kaya, as I drew me crana ma, a rework a guy me say. On one casa walkers, I was so well trim rebi. Na enye ne bua paye ne mo watufo on se de bia ye ka obi wo a na mo ne mo padwuma bi nye mo padwuma bi ye mo padwuma kata cho nim se na no program a wo de ba ye no enka we hu de nenso me de betwam program a wo de ba ye se ema akohoma bo no ya ema ne bebre anka ma mema no ye wie program be si na me no ka se ema bi nso adwa se ye ma no so mo be ka sa ye no so no o mo so o ma anya de yeah, no crime say nipa bi per repeat na nya no manyam ama nipa bi per repeat say ye nwa ma no mbeka saaye no sai enso ba bia no omo so pa che so mo ye sebe boni ayefo e wo kwa bi so won enu ti say wo koto say ye nwa ma agina ho saa me first na ye mo won say adenti na saa de wi eye secret eye ayi fence obi koya ofere odi ne ho siesi first no Odo obadi wachina de ni wurafia katacha ukofie na akoto so na nabrewa wote akonwa so nya nkoda ya oba ma oba ya tren fichire sa kopimtama na nan be so ya ko wura dem ansana odo oba na edai atima ko wura edem but ane mo wa se eye de na fe de maybe atu amu wasi wo se ye de ye mfere ye twe se be ma ba be fine ne yakoda but odwon ho anwonti ase ni nyina na ne enwa ba ya kire mo katacha enye obi bu apaye enye obi de openo no nanso ye komu a ahweye na okan ye ne se ampa obi wo ho a wonyina ho nanso de wo ye no eche wo mo gira ho no ena wo mo so mo no wo so ka asem bi se wo mo dressing ena wo mo tebia hwe ukoto wo mo a wo mo ye grofo bi a wo mo asem Mpe ye nim so okosem Mpe mebo adum wo ba bi no se wo twam wo now to go aduane a katajo omudia omudi rich papa some say adwuma na mo wonu moto sa omudi rich papa odia ba wo bi nso asena no di wo matam na mo padwuma ye sa wo nipa yin so o boys ye be 5 obi aso nwisu condom nipa bi awu mema bi awu hyefo mo a seven predators anka mo ko honom na enka bi a protector mo ntino ko mo anya HIV anasa yale bi ankwanko ba de can say o wi asem ni nyina no o ka ni nyina wi no wo se nyankopon mo anwo hu ye mobo na emom nya de ye pe ho no no katacha sa busa no question say nti se be ma bi aye prepare say o peso obeso mu bi ewa mutimi ware o se ane me nka nkwa akire me mpasa maba obi adi ya nyante anase ya tete se nwumtuni kese bi pa me mpasa mebo ni din no wo sa situation nim asu nyankopon ya adom be ma obefesi ni no woni ni hia ye no se be oni ne kan e manti ase adwuma ne pa no ya defo iti bibi ebesi bia no e no de eden awie se obo mpa se nyame be eden e be yin afrim me das sofo de chebema me das buru asemuna na maame na abeka no na kata chebema obi wonu ma anya ne target se obekwa akogina ho se bema emefa no enko ebia na bibi ntia ana obi wo so wa eye target because of nani brade hwe ntade a ebia hihye nkrofo bi ahwene eda wo nan asomade e be hye no watch ne sabi bag e be kura ne nti no na ono so afasa akonya no na ode aye akoje gina ho ana ye nkrofo bi so a omatena se kire dwuma efa workers edom gufie eton wo mu ema mema na ni nyina mu no katacho be ma ede na ma ne kobasa de ma ne kobasa no dodo na no eye hunhum asem dodo na so no eye nipa na adwene koya
na asɛm no ebiti sɛ ebia wo no efia wuti wo no oba eye mema sempia ehunhum o ebi ye hunhum wadawroma adwama no yetimi toma wadawroma aha and ebi wo so a entisa utimi so oba bi wo ya ye koho ye num kokasa yetimi no mudi because me American sra ya kasa o sa TV so eti ye kire kasa ye koho no obi am say no dabi omono onim sa me dabi don't go to omono part every news town me chese dabi me chese o won kasa me koho sa me koho dabi me chese o kasa ye koho no somebody will think say and e bia won fa echechemu no so no wadawroma aso ko bo omono de omono so say omono kasa fie me pasam ochango bia beka me ntake misrawo so entinana ye koho kopɛ nsɛm de kyerɛkyerɛ sɛ de bɛyɛ abrabɔ no ye nyina ebetimi akeka wasɛm ɛne ya meka sɛ yi wagya wo wie mi ana me kɔ ba bi wo fro so akɔyɛ awɔre mu nsɛm na sɛ de situation sitie no sɛ de abrabɔ no si kɔ no ana na mu nyina mo so on bɛsere sɛ ɔmo de ɔtaahwɛ program anadwo no sa ya ɔtaahwɛ me me kasafa yo nti de abrabɔ no ikɔ no na ebi ye hunhum obi wo no mu a na ɛyɛ ahisɛm eti wotimi tɔ adwama no kra ma wo ba obi wo so a sɛbe na ɔhwɛ mantamu ba bi wɔte ne bro no wɔte so ɛne hia ne ahokyerɛ wo no so a ɛno so no atimi de ne ho yɛ dɛ ɛkɔ obi so na ne printi ɛno so ɔkɔ na ebi wo mu a 5 series common 5 series o nenye ne se o mu be baje 5 na me see 5 CDs na me see waji wo no 5 series ne ye ono ne sika na 5 series ye hotel eti hotel ne 5 series ana a hotel be ne ye 5 CDs nana wada me see ye koho enye se bi enum kode o but ye ko penhwehwemu because of eno ne yesu de ye programs eti ye koho ko busa ebi ye 5 series obi wakura na ma no 8 series ya or the 5 series no emma hotel na 3 series obama akwa nada enti eni breboni eni niema bi na afra ama saade we aba na ye besere ye nwia manom musumbo pa because oba de ye yi ni free bebe mu a enye ye ana oba so ni wiase so aka be maka ye mo pa eti oba ai sumbo emma wiase ana titiriw ene mema because mo kura na mo de baaye eti ebese ye nwia manom ye nim sa brabo ne mo ye den nanso da bia me kama asem se economy no eno obi ne won mo betima tabliska every faster house de abrewo wonya o coins bia faster ti bibi me nwia ba ene ma be koso se wo kotabiri ho akogina baabi na sabe nana me nwia ba ne kasa de nanso edurum na bia kwa hwe atani kwa wanom sakura aburo no otimi nya bi ne kokoda me kyerɛ sɛ obi a wabura ma ne ho yɛ fi a ebi a ɔne nam bi asafo no otimi nya bi kokoda enso so be kom no oba no na koda no na saa ba no ogina ho no mo na otimi sɛ yes anka bi a panyini bi a sɛbe okuta sika ɛna wo sɛ kɔ ba no enso na ma ho kyire nti ɛne botaye a wodi esi na adwumuti no ne wo ma ne ho kwan ne wo yi na ni ato nkyɛn ne wakɔ enti ebese ye nua manum sɛ eniema ekoso no sabe ye ntimi nka obi akono ana obi adwuma nhye nanso wode wa adwene daache in fact ya obenya because ebi wo no ma na fuduwa oba ebi wo no mo a obi won na fo ekapu mema na fa na me na fo ekapu nro eni niema o yisu na wona asene nti no na me na fo ekapu oba ebi wo so a na na tuna ye trasa haban so atase oba ebi so otum se ne kom eyiyi na ne ho no ensansa bi aye ne nipadua na ebasa ne nyina ye infect abema bia so ene ne pampan bema bia so ne na japade eda na hen ebia na obechetiatia cha bechatenten enti ebese ye nua manom madawroma ene die mu mommra fom sede be ya dachi munya sunsaso emfa ni gwase mra mu nipadua no because ade we na wo ye cha ekunu papa no wontimi nche da nya bi ebese nua banom omunya amayen medas oba no so be gina ho ananka be ma bia ma ko be kofi akogina ho me na kura kotra mu se kura twembe na me se wo kan no aka bi so ama me ma se me ma mo so mo ko ho no mo so mo nyai
So ati de metre no. Aha. Obi kura wo yere, na yere ho fefefe so wia ne ho kɔ hɔ. Ene rekure. Bia. Ndi o ka no, eno ya dwen. Tina ja sa ya wi, na sa. Wa hena yere be mo. Eno aminya customers too. So the wa siana no. Wa sia djuma pa. Some na kana chobe ma me chia yetie fo a wo mutie Sompa 93.1 FM enyina na YouTube Sompa TV so no betimi ahwe ye wo ho and afa so Facebook Sompa 93.1 FM and afa Sompa TV Ghana ye kira kwan ye wo Kumase Swame Nom Hotel ne hwe ani mo no Sheffield Station na ene ne di animhwe no ene nchemu pe na ye nso ye wo nti no wo asem bia Mr. Fabra na yentina Somfa ma your numbers na Asem Mpe Nipa dwumadie no 0546 88 32 87 0546 88 32 87 and 0243 58 58 78 0243 58 58 78 Yadamu asekata chobema asem no eto da bia na aye areho esem aye areho sem na wo bi nso nya ne bi kwa ma men kan si so sei ma dodo na men fa ye my Ghana mu hase no nya nhweso de ye wo my Ghana mu hase no mo no sebi adwuma we sei no eye be sibla adwuma no na ye nyina ye bu nanim tia ye kaseti ase enye na so no metie mi nua bai mi nua ba na kasa ya o mo ka but for baby nana ya o mo so mo bo my no me kai se was it can 208 ye be bo no mem hase no ye nua ma ne so mo na bo aye ma mema na o mo fra ma no ne ne ama hodo so ba aye no o mani ka o mem hase nya sa nkom besa akọ na ya re hosem de enye yen ka se wo bi amfa ne ho nkɔhye sa adwumadie we sei no na ketechol se wo bi esi so da bia ya na meka sentete ye pa wo de be ma oba no nyame suro kwan so no sometimes wo nyini kula na se wo kɔ enema boni bi ho a true na fofo ana se bia ni nua bi no ɔkɔ nanim kakra bi a wo sa kai ne ka ne do anu wo ma Kristo tete ye pa ye de ma no wo Kristo mo no eya anu wo sai kai sa san na chi se ye hwe mebusem tie duonu mienu nsensa so ensia no a o se kira bofra no kwan pa wo mfa so no onyina wanfiri ho enne sa ne ma ni nyina no yato na saram obata bi kwa asore obata bi kwa mozami demo obata bi ne somo a wosom no wo kɔ hɔ a wobɛhu sa wagya ne magufie enne ye ntimi nka nkwada na sem akwara bia wonya nubre kra pa wasa wagye yensam no wobɛhu sɛ yɛgya no na ɔno ɛkasa ɛbɔ na brabo wese mu nyina ka ho bi ɛnenne ye hu de ye hu sɛ bɛ si brabo no ɛnne nkwala dodo na wohwɛ a ɛpanyimfo wom ɛna nkwada nso so ɛwɔ mu bie na nkwada dodo na akora na ye ana ketechɔ wom asɛm na ye mawerɛho kakra no wohwɛ wɔ mu dwumadie na wɔ mu die na yɛbɛka sɛ kwan bi so na nya so ye nua ba ne kyerɛ mu sɛ bia ahokyerɛ bi oman ni mu aye den omu kita nkwada ne be sha atade o mbekɔ school fees e bi o papa afiri mu anase o papa kora mpo meme ya eje o madane pataku ya ye dane ye hunwan ya na o mu dane o mu hunwan no ma be wura ye mu akyekyekye yawi wo be wan o chiwie pa no atwe ne ho na okɔ wa yi ahai run away o twe ma minya no okonti nkwada no aba be ya deso a wo ma dodo na so no o ma me no mu di nkomo no dodo na no sa no mo ka binom dodo na eti omuso menka se ebinom but dodo na no and now hwe yensam aya na ye ka ne hase no mama menyina so nka se dodo na no wo mu wo akwada ne ba wiase a afa no o mo sa atwe mo we ka akra mo bebo wa akwada ne ho nte no na wo mo atwe mo ho we se nyina eka eniema emma sa ma no wototo nani a ose minya bibi a nya ketecho beka se ne kwaso ankyena na ase kwaso watermelon ye bi nso so a ensuo wo so a ye beto fine obi wo a obeso anso so no wonya tofo te se bia do bi beso obeto no enti omudo omudi o matwu su no na yesre nyankopon sese de ababa wa ne kan ye no wonya o makoma so ade ma wo mu ontwe o moboafo ma wo mu de wasi nkete so obeye ne de obi wo wa de fa wiase japade nyina ma no still eno anu obeye wono ne ho ye ne de
na me nua software ka asem bi se obi wo ho ayeto adwaman ne ma eye no kre na adwaman na yeto ma no so no enye omu nyina na ekogina ba asibra bia ho ye wo obi wo ho ne maame anase na busuafo nim se we se de oye kronkron nanso wotifio abrabo a wo bo no wo chen wo bia wogina gate ano anase wogina ba asibra bia ho enti yesre nyankopon se wo hu ye nyina ye mobo na kanka ye nua no mo matie se monte na omu di se adwuma we se no wo hu omobo na wo makoma so ade no wonye ma won no ma brabo no so enkoye na de wasi nkete se obeye no so de yese bone ekum bonefo enti so no obeye na akire yenka se bia obi meku anase but ye nua no ma na enim sa dodo na na mema bi wo ho a obetimi di sika kese bi sika drofwe wotimi yi sika bundle no odi amount essence we hia sika ni to obedi na chi no odi akwanye omu nyina na ko hotel obi wo ho a wode ne ko ne fie na ho no sika ni nti wodi a kyenekere no wobɛhu se yakwa akokundodo na eyira ewo memu ye hu o makira akwa benwa ye so o ka se wo tu kwan yo bia no wabona damfo bia ma ne so betu kwan enso wayira wa Ghana ha ya yesie no anase yakuna kwoto na mu na twere nsuo mu anase baabi ya wapro nso na busuafo nim se wo akwantom ene o montere nkati ye sre ba no adwuma bi wo ho awodo nsa ya nyankopon to nhira nsuo gu so e ma ne ye enti mo fa nso madin se bia we na kasa ho kira ho chenchenim so o man mu ho kira ho na so me fi said there are options wo mo so ye betimi abon ba si bra de yemfo aso de omo kasa na so omo wo ho na omo no ye twetwe nkomo nyankopon hu omo mabo na onfa de se fata mo omo no omo ntwe omo ho emfemfro na esi ne ade no so no ekum eni papa that was oba bia ye fa no oba bia ye fa no wa ware o won ware you wo ton ade o won ton ade o sex de oye na se oba esenebo ayile ni makogina ho plane se de beba mra no eno na ye kasetia on se ma me kan se duru ba bia wo kwani mu anani enyan aja na ya jusika neko se de sofo kan se no kra de a 5 cedis pa de watermelon o ton kusi anwumere de a wo benya wo no matoto sabre me nyini se tansi describe it dia ko gina oba bia no no kra na katachom sofo de no me kai se mre bi edum side ho ye wo charge no enkwada na wo mu si so no wo prices enko ena wo mankasa wo mu so agina adwuma ni mu ache no so no wo mu so wo mo bo nko enti enkwada ne side de enkwala ne de enkwada no ebi afa na ye wo 15 years 16 years ebi kura 14 years wo mu de first no be say 2-3 years ago now the 5 cedis ne ma wo mu a wo mo je eno na ye passion no wo nkofi ana se hotel bi wo a manche mu baabi wo bo ma de na obi akọ ne be sa na no mo ye no wadum emme me kai sa me ko hokọ yes that one de ma nso de na wo ka no emma bi nso so e favorite pa ene ho pa wo emma bi demand Obama bu an yere on ne tifie de o si demand no so wo kofa bia no send them credit no me babia ni di no ye twa me lighting it Obama bi mpe haw ayese wako buy a whole four corners Asem crowfroom oba ye ne ba yare anye wasem onya yi a won fa ho onu ankasa yare a onya adidi a udidi no kura no nya na aba ohura yo wudi ni nyina kura nya na aba ohuru mu enti chese hono wo sesene sa no ma eye o kada chao aya me ma dodo na nso mo ma wale no so dodo na akọ hode oh yeah ke me obi de na adwuna busa bia obi a won wale ye e na ya ne ko but me ma wale fo no so dodo na akọ meka se na se ne de ani bugu ase ani bugu ase nana na bo no akọfa na kata chao yanka we so nkyira ma no e ma ne bi won mo ho siesie no so nso ani wobi wo ni kunu na tia pa o kata cho me kase na ono de ogina ho no no obegina ho ntini wasiesie no ho na uni wani anwa anya otan ofa no ho kura e de bia mo so kata cho apart from so mu ni omu ni yan kase bia o ba ho siesie kan wo de but wo hwe me fan say ye private part no ya moto omu ne ya se no kwan bia ma bi fa so siesie omu ho de no enso ani hold of fire me da se ena no so achi no kata cho ebra na consume fa we say entwato omo no ebra na ekọ apart from say na omo no host you na also ebra na ekọ
no me host kada cho apart from say ho siesie ne nkoye no e ma ni bi so ya akwadworo wo mpem e ma ni bi wo mo mpeble e wo mpem di ohia ni se bia wakwa akwadada bia be ma nyema me kan chen se be ma dodo na adwumade a wo ye nyim se ma this time around ye bre e so me ma no susu no mo ble pa se be ma akwa akwatwe mo table ni sisi aloko wo ba pese da bia no no nko ana wo de da bia no ye mo yesu asenuem na da ho ye chechire ne ma no wo de wo nsu ya ma me ya fasi wa anti ma no mo pass my way baby ekono afere mi surachiri I'm obey the host hey suffer don't do that so oh yeah suffer ka wo de wo sinema say nko nyiya woni na to na say yo abusa for say ye call TV so ye call TV so Sompa TV Sompa FM 93.1 ni nyina eye adwuma Asem Mpe Nipa dwumadie na masugu so no na enne asefem sem anyambransem abonefo sem bi ebepie ntetetetetem na montwen hold your fire we no ya mamamfo anka kakra na nye enti ya bia homa no 0551 931 931 na 0548 931 931 they can ya Mr. wo ho bibia na waka ntetetetem na yekọ we mama yehwe hello Juan, hello good evening Juan if I tell you me kwabena ka free to me kwabena yo kwabena kasa with the maka Sompa yo if it is go for no omo ye mama pass money at the rough alcohol pay oh she say for omo ye be me do e go for so he say the final app we be say o download your phone na wapa we dey put you nko o phone na wapa like say bia dey da pepe it's why we dey buy our call for bye bye but I was pa abusuafo afa no mobile TV no so asma ne ye kan ne say adan ne ma bi charge onyankopɔ kan ne sa mamle ne amane kwan so ɛsɛ so oba se ne buyi nanim sa me de me charge na me ne wakoda oba ya foforo ba ya nya say wo ye once night o foforo ba ya no wasa budichi won wo kro no is it proper oba bia be kasa o ma charge ne bi wa cheche ne mempa ma nipa bebre ni age wose nyame fam free won na enya dwuma pama won okay mama yenkoso hello yo minya omona na tesofo kate wale phone kura bu okura o charge anta no no wada eno no wo ho de enye se wo yeta o tiate because from dia na do mafu and from dia na I see that ya za time mame from dia ti wo dia ka ba kwa tira men ko no bi mra ma so medase da ba kwa tira ho no de wa ante ne yi wo se mema ya ware kura bi ko em ye charge wo okay mama yenkoso hello I'm planning for my mathematics. Yeah, you so far. Miss Freeman and I. Yo. 1994. I'm a woodum. I think my Jumachepa. Na. And no man, Nameton video cassette, any video. Something no TV is not there. Na, that are not for no work with them.
enti lady bi beto ade na me kasa na no kasa na enne dress na ti oko na me friends omba na tina me mpache dele juma na we ibana no mo chen fa bomb de denti na me bisa juma oye na ka tre mo se ya ho che enti na we sa na owie dresser na oni boafo bia enti na oye sa also my radio no come from why my radio no come from kra na ka sam no mai say oni boafo bia enti na oye sa na wo twa no ho if ama no say 2 years time no obejai na ge no me fa na dan for na so di na short time no and no ma ge no to toy na sata na na nkani boso pa say o ma me kuja ma no to di visa ya ma no ko hair dryer 2 no obeka me say o kunkum on medio inti say o yes e juma no na so officer o di pen ho bibi na we jaya enke ye bibi so dey tue mu da a o mo de juma o mu dia no edumo kakam so mu ti kumu ni pa no within a short time no oh na e ma no tu on no ko mbetia enke do bo apa e da na mi nya be wo okay abia ki tu do fesu ti so to na ye beto as is that be ti ba no ayi o mo da na ha de so hu we kota ko de fe be business ona do hu mu ma pa me da ma se mesme da wase pa na che se enye kumase nko David talk about the omo do so kwasi kumase hey business tell me get na me di jako yo Asem Mpe Nipa ha de omo no so me da se ehu o se ha de onye fi okay hello o dane na 88 yeah ogina ho nso a 88 yeah on the whole so 88 and na kasa na ye program o Sompa na azonjwen kan anka won so wo Yesu din mu amen oba na ye gas oven de to pan no na waba so yeah indi na ye ke adu bema me piesie ho ye de ya de makode ajewa oba ko bia de hwere ne ma na ne de ne ma hwere ne ho ye pa yo ya da se ya no achia omono ene eye onsofo na yere ama ye wai yo wiki mo na o me esua de no watu ho pa na ene de wa dane program no kra ko te ba bia ma ehun se adweno no nyame de achew na enyumre maidi na ebi emeyi kura ye ukase twato kase nyame ehu obia mobo no no nko ane ade a wakawie ne me ho se edru baabi no enyi nipa bebre tibie no se obewura sa eho no nyame emomode because me tie one girl no se eno na wadi ahwe na manyina ma ne maku school wi afi me ye no na wonu se binum timi ye de sidan nyina wo binum ye de sidan binum de ahwe mo ma school still mo da so e wo sa de ni but enim se enya de a eye pi yefre enyame ya do na nyame to nsa wo mu a soro ya no wafrim no waba na yese wonso watimi afram aso bi abanana ya da wase obake ye do vakra opa ke ya do ya da wase pa hello 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 yes sir nanje majwe ya de na mpaje odi picture ni wa Moonlight yeah mami dora ho ye obo nkwai na mi adu nanje mu nyina ho ye enu anu restaurant okay yo nyambo kala kwa kiro mama yo nanje na de nyimre de odi apa be di pa etutu ari ama eno de nyina ye kwanye bia de na me de me no ba no mo nsem mo kan me na me tie du mbobo eti ni mo ma na no me ye adwuma ori nyina me interview bi omo mo right ni ebi nso wo ho no ma na adwuma ofeso wo ye ni wi atia no wo ye die ma no wo de opa yanyi diga na ekwe nyina mfa ma no be se tuo kwa ko be tu kwa kwa ye enti no mo fa nso mo timi se ta tuba we mo awo mo omba se fidie so be kan de na nya se ye be ja ye nya se ye be ja ye to no wo kan wo be ye adwuma ha ma ni ye tu
Eti say ahubwa bɛn no aya to bi a menye senti ya kakra to ntia me ko. Oya ko na wieye. Enti omo nso omo suban na emoai. Eda se. Pato ya charge oda. Me ba jo me de me ko order kra. Me hu omo ka no mo ye me. Yo. Na me no ba dia na me tie omo ye mu ana me ton ma me na me bobo no. Na me ton ni nsama ni. Bo ho no no be ton nsan ni ade no. Na me interview. Yo. Aha. Ni ma bi ni bo na me de omo ko de ni ki order. Yo. Nti winsi order so. Baby, there is nothing. Ni home kwa na me go. Se me tiata mkwa ni be chama cha Mexico. Medase. Okay. Mama yen for freful chat na yen to adwumadi so. Hello. Yeah. Long time I want to. Yeah, so baby antimi afre. I take kasano. Waso mo se eme mani bi o ha mo na mo nyima na o mo enhwe nkora na mo jom ho. Aha. Ai. Omo ngale. Ana o so wo ko ho o ngale. O eme mani bi o ha mo pa wale. But sama no. E bi o ma pa wale na so. Ono na do se ono be o aha o be bi a o di ese na sa o ma no. Eno so wo ho pa na ade a ya de fa Mmrantehene enka o kaka tutu na o bu afu. E de be ntra. Enya djuma papa. Ana ho nya bye. Me da wase pa afusuafo ya de wenesi ha mama mfa abasobo ema ohene yire akua ye bo asuama enra ona odi dwuma nyina ye mema no de na de ma ye si besi form na yakogina ema we ho de wote ya ante de wante ante de wote ye hu ase kire ye sei ehu se Mmrantehene gina plaza ema na omo charge no ne ba ko gina ho yo wa djumu kura ko fa ho na obi ko kasa sei wa hwe ya ade be che radio station bia bete ayo na ye rewura mu ko fa nue mu ho na no ayire pa na aja mema na de eteke no na se wa na ete ne ho fa mu obre mu nura ye bo kakra because ansana no be kasa kura no o kachiro place se went yesika wo ya nanka epese oba no ba fidie so na circumstances nti ana amana nyama yeda mu nyina ase ebre foforo no say ebinum ko beyond this ebinum tefa ko na mema no ba ebisu ayi nanim ejina ho se be ma bra magina steady bra fa be wo so ena binom so say Ghana mari bi ye pono ankasa say pornographic movies no Ghana for ma bi ye wa yi na nim say wiase nyina ehwere daja so eno so akire ye beka no so ho asem Facebook nyina theater so bo na ode ne number nyina to dwa o pesa wo ya frame aha na areho sem ne say ena de ma pemfo na furu yitua so na ode ye pono wonderful na funa adwa da ye hunu pemfo ye hunu okay abusuafo mama yenko dwumadie no so ansana no you okay abusuafo yekọ yenim ententem so yekọ yenim ententem so de oba na betra senti mama menhwe ne ayeye yekọ Dr. Mensa kache Dr. Mensa Dr. Wonders shall never end say amanfo de wadwaton de eba hapa etoatoaso fi se obi a ode adwaton de eba ha no wo hunu changes wo dwum ye da Israel Nyankopon ase pa se wa yesa Dr. Mensa Dr. Wonder ya de bia de ko hu bia no obeye wo kama obeji wa you good me na me ka kire wo se onipa bi etia ya sabia no wo nu papa etu ya de ase ntententem a ena man ye famous Dr. Mensa Dr. Wonder ya wa ye famous na ne ho nsema agentre ha wo wiase afa na nyina no du papa ekura no ntira wabo me kokodada Asem Mmrantehene so babo wa yade dina ubeti enti me ka se kire ne o yare
kachire ne o yare bibia efrede yade woni padua ne mu wan kasa wonim ufiri umranti bremu ane bibia tichema woni padua ne mu a wonim okọ hospital ifiri wo no yesi wanya sichire yade yesi wo pressure yehwe wo pressure da soro. Why do you say that pressure no enku wa bra doctor wonder wo bibidro de betu yade na se wo se yade biara nipa da sani so ntime ma free home clinic no na ombesa yade fie ku ase bia ni ho scan fidie no wo ho lab fidie bibia ho kama nti don't waste time ne nkroba tan dɔso wo mmea hodo be se du kotwi head office ne ho kotwi wani Guinness Depot ene di hwani ma Accra Road ufiri Brofodua na okokotwi enkran so ohoka so okofodua takra de takwa sunwai sehwi dwinase ena dunko no fe ena fe goso sa mia nyina oho ya dwuma firi dwada kosi efia na me ndane kwasere nyina oya dwuma na ho de opon no me samesre bomodna na frɛ 0245 958768 0245 958768 and 0271 173 551 0271 173 551 mama yentoa dwumadie no so na yenhwɛ sɛdeɛ nneɛma esi ɛkɔma me bi ɔde na kosɛm aba akosɛm pa efrɛ na kosɛm hai ahuri onyema yemo akwaba atesai radio adum hoya yo wadaroma yefro say ana bibinti odne no ate mame wo say wakuta hwehwe dai na wakotia ejanens na mamu atifo nyina amfa nchame ho kire na ma nipa ko beebi anze se woko yo ti mewo na me wadam na me hweti bi ti na asame ho akire ma client me da wona na akwa bi ba ti bi ne so no so ba obobo na wo tachi mai te me refo wanchi ena me koye ti me koye no o se 10 million na me pebo se ante na me sipsa nkwala no membi na me koye ti ye koye na yekokoduru ho no mu no ena o se o frame me classic ama me na masem no obi fa me de edint ko am kan na ma me so wadaroma TV no so no Asem Mpe na no mo kan no mo sesei o mo so ba ho no mo a be ma wuska ena me so me koye ti me koye no so o frame me me classic ama me ene o frame me hu se scanner box ma ene o se ansa na o de be ma me no se nipa be pa na mpesa me boa no ena me se o ti bi ko fantafo ma me fa ma me busua mo ntafo na me ko pentafo na me to hanky white na me fa 5 million emobia no 9 na me fa mela no na wonye me classic no o mo mpa yin so ma me ena me se matete mba na me ko minua madam fudo na me ko ji 20 million na se me de ya de me brinzes ya ti me de ko na wo san ba kuma yo ti me ko ya de ache na me de ko ye no wa fasika na ma me se me fa nkoma ai ntafo bi ya ti osaye no se wa ye baja obaye no obenya ntafo bi e wo kuma se ha wa mama fa amampo wa ma fasika na ma bi me de ko ye no asa fa mama yo na me de o ka sa me mbala na me ba hin ti aja se wa bo ka se no 30 million ba try yo ti ade ache ye no na me sa o ka sa me mbala ti me ko ye no e no se ti se afi na sika no abanti menje bagi na sika no ti manim wono na sika akra bi na 500 be kakala bi na egum no se me koduru fia ring bi menje na sika no beba ti me ya na negudie be me fie wura so amemu e bag ekolak ono ane bag no ono ane bag no de mami ti wa ya no ono so omo ko omo adowafo omo do woko ti me hu ya na se me meteka akire no na odi ama na kola ba ko dia kosika no ti me ba na bedru tachi me be fa ka no fe de me hwe bag no ma se mu ha
nti oye no se nti me ye na me se me de ba nti me duru ya na se me duru a me duru ya me mfrɛ na me frɛ no uduru kumase no ka chai nti me duru kumase na me frɛ no nti me ka cha me je ba ko nti o ma me ko to kosua se kosua na o ma me koto na o ma droba ni koto kosua ya no nti me ye na se ye boss searches wo kwan so nti me de na me de kosua na akọ na me de share ma ha nti me de share ma na kosua no me hu na me se bia okay se bia no no na na de esa ti go du kumase na me frɛ no wasenya na me kosua na de yirai kosua no se me mo ngu bag ne so ti me bo me ye me yi kosua na kosua na ya no na me frɛ na me se me de kosua na me koto na ya no se o ne anya ne wa no waye na kosua no obeto kosua bia koto kosua ne ya no aye ona me chi na me de me ba me no a kosua wo kwan mu ana o se da o se ni so ba sa mama ya ti so ko pe 1.15 million saba nya sa me de ba tu bia me fa ho ti ni hu abo me pa ti me nam sa na me su obi anso bisa me nti menka na no bisa nya 15 million na nam sa de ko ka no na me kan say aden was still ti so sa be to dwan am say anie dia ba to me bia nto me adan na wo ya mesa me ba me dem back to aba was me su na su bi say adan ti na ma fa ya mu sa enti minister bia me de be ma bio ti ade ache na me fele no am se kra ache na me bag e blow was so no fa bag bia nsi ho wo di si wa bo dia ba to enaja me so de bag ni si ho no ti ba so bag no bi emie oloko bag no enyina nti sika na o ka se gum no wo so no agum eni se bibia agum bibia ni so for testimony hwe so me hwe se bibi wo mu a ada ewusura na Bibia nim ti akaba ko ti ba sa no na misuro ti mesere ti bi na hu ba ko ewo aso ai sunwan ti na ba gna bo mi hu ni ba bia me defa na me se okay ni me ko ti me ko ye no na mi o ma na kwala abehia me kwan to behia me kwan na me ka yen sa asem sense na to me no ade ni nipa ye nipa bonesem sa maame no ne ho na akire no konya sa na sa ne ho akire na antime mu na ni kwa sa jisika ma se okrofo da ne ka wo su se ti ya tete ti ade no afa bag na ma na msme de ye ti wona se mfa 5 million na onye sika mame na me fa nkwhwe nkwala no ti me ye na me de 5 million no emma no ti me de ma no no se me nkwa horo me oye ne ma no se me hu se sika 5 ayi ska 500 you know na me hu 56 na ba no bebi etani ani ya chire ne politin no je me bag to je me bag no se me sika ni nie ampanso me hu se iska pa ti oya no oyi free hu nyina oyi sika ni nyina e free politin mo de chele me no se me nkwa ni mo nkwa oguru me nsamla salam dia so sika ni ana me kwa ni mo ti me kwa ni mo wona mbae no o de ewura me bag ni anu o de sika no no tumu to tumu na mbeduru kwan mu no bag we no a da bi alfoforo me akasa me bag enti wo tumu no se hwe no ma me bag ni mo akopenta me duru kumase mami akopenta me duru kumase enti beteka mo nyina me mia sa ade na ye den ade no so ye se ma me miem timi ti kodu kumase no ana wo se me frɛ no enti me frɛ no ana o ka kire me se hwe na bag no ma nkom ti sa ade ye kye na me se yo mate ti edi ba yi no o ho anu asa ka kire se me sell ni 15 million yes sir mint me nyi scan am ei na de enso pepe ni ti me ho kire me na enti se na mo de ye me ana wo na me sa na mo so wan fa ma de ni scan no ti me nkon wo de nim de ba ye wo na no so me ko pa bosia na me de extend no ti ka se me nya 14 ko no kura fla me kasai sadenti ne scan ma fa bia nto so ko yi a ya te no
na mseme panacho ikro bisika makotam say kwanya me kama kuma kwa menum do so ma menum duro no me de minya abote ma me fa duro no ti 15 million na ma ni wie 14 million no me wie ya no sa e flem me o se be no anko da mu be ya de ansa no akọ no sa flem ye nti ska no de say ni mu mpa de ska na de me ref nti ska na ko si 29 ewo sunya de no na wanchi de si 30 45 sunya wanchi de 45 na we so 29 sunya aha almost adana ma pana ye nipa bone sa na wo aba no wo nye wo ya azafo papa ma me panyimu senti wo ba ekra no ni bia mani bi na re hosto ni we pa ya no ho chiri ni senti kwa wo bia nka wo se ka mani bi twa aduane di ono no ka asa no eti di be ade san na mse na se me nkoda hene o se unwura da mu go some first come na wonya amane no ntumi na dem se so me ntumi nwura da mu ntumi na pere so sa no se mo blanket kese ho na me se ya me wo bi no se wo da mu na me se ya ane na me se dan ma me nwura mu na blanket no me da makwa akofa wo so di wuram no bibia no wura mu a try say wo bato blanket na kata bag no so am wani hunu bag no na me se yo nti ade a tia no pa no no sa fleme a wo se me first ka foforo yan san koto wo dwan ane a na me se afede me niska bia biem niska bia biem ada na wo ye mesa so when was ne minti me nkọ bag na me se minti me nkọ ti to na bibia me se sole kura na ko bie bag nim na me manage me na me se me bie bag ndi besi bie nsi na me hu nya hwe ti me kura dem fa bag na mbaba ya so aba ho on so nya akukudru no mia bag no nsi o se ma na se we nya sika na go sika nti me nya den se nti ma bie na di besi bie nsi me bie mu pipes na wo twa na sika no disika atare di muni achire ni munti me ba en kwa neska bi yanka ho e pipes na nko a ana na ewu Asem nyina ni e pa cho 2945 was say 94 74 74 ono ane kasika na kwani abadi mu nka ho am said we nya free mo na ikola ka yesi we Omona samwa kata chau aja omo se agrada de wo yenye ya bra grada sika gari anso omona samwa enema ekoso wo television so this time no pa nti agrada nkoa ni hunu ye enema ekoso tese anaju free 10 11 12 wo kono tese TV bia na oya nom the disclaimer beto so disclaimer no na o ma catch us say we've disassociated ourselves from this identity is just the tough and say ade we ye omo ye no enye ye na TV ni ye dia no na ye unya asem a emfa ma ha omo abeto airtime no omo ye ya ade na medanyankopon ase se Sompa empanimfo edinsi akantam se enema se die ebi ma Sompa TV ana Sompa FM da me saade ye ya mafiri mu yi medanyankopon ase papa efise makoma ye me ya oh makuma me kasisi hu asem izo nyankopon me da wase pa mwa samwa mami wosunini wontimi wakofa na nka bokahiri sesia mami wo sikasem ye die mu chese obia obehunu sa sikai say ya tese sika gu ho wuradada ene de wo mo se wonya sika ni tese gu ho wuradada bondo no sa no a masa ahweye wo ba fa number me na me ka kire wo omo Beto chau
bag na ko share me na ketwa ba ko na kese ba ketwa re yo no ane dia aba edin no da so no edin wo de bebe free say we wanji ana we so yin sunwan nti I don't love kata chao mingo ko mo ya bada nyame ase mo hwe ewo TV so ya besre se edru mebi a mami minim se obi betima ka se mami pa badi nkwada asem mami pa antowa me se me kata cho me ganjo se tamana ye wo fie ni wano ye pon program na adwena me ko fie e ko ya ja kwankwa me da me makodwam me ko bie be TV me bie ye bie ko to ye ape that time na no so sa na nyama bebre sa na ma bebre fuo sikai sa na wona me so la me na mu suma na jubre sa ko ufa kwantia kakra bi abenya sika kakra bi ke kan number me jimi ka kwotwe pen ne paper me chocho number ya we nam tana msa na kwaye otiwe o interview ni akwa so ono nti we hia sika na ye ya ma ne do so che de wo de ba eti me de na wo je no wo de ye dai ana kwa bi ya se wo times bi no was it for Kaze Brana, you know, said I would there. Catacho was over Camia. Was it the beauty, you know? Was it as messy, was it a large now? I lucky. Menamisi can hold man for 100 million bra. Na no, for 10 million bra, Mema 100 million. What's a large? What's it say? Was it for 10 million bra, Mema 100 million? No, so a large. And I'm a sort 10 million free 100 million no na bre me 90 million also ya kwase apa aboa kwa jimi pa kwase animu ya me betua woka the cancer mtanya also on for 10 million na maje 100 million no se tifiri mu na bre me 90 no I simple kata chow ya mama e be ma na yakọ ohun isu sa na e be ka che no because the okika and this is kind of clan na ho me ono nsika ntisi e ka kra sa beto no so na me kata cho na due na me ka sa asem we se me omno samwa menim sompa station bia with the credo atutu emu na menim de se me ko station bia malambi anase wo bi ba be cha so se fiska bajiska no kata cho ene magwa ko tran fi mum na so me fi se ya na atam se amodi ayenka ya na nipa wo ye mugidi e wo kwan be so me ka se fie do hwa wan se kwa ko be wo sika efie no kata cho ka se mo e ma ne ho kwa ye yin wo kwan be so na nya no ne ye ka ne ye nim die ntia ye kasa hwe kata cho sa de wo ye me sigu abegu TV so no metima ka se dabra me mum de metima gira de me se me bo se be de me no ha na menim se Sompa na no na me ka sa se mu se wo pe so hwe movie pa fe pa ensida na esia na ma part 2 part 3 Sompa TV and now ni mo makofa no ma bi na ayesa wo de wasuma fidie mutie ne pa wasuma fidie na wo de banche atoto animu ana se wo hwe asi kire go na percent tati aba ho and that strategy of mine is so mo the movie fe pa edikan mutie ne pa o mo the movie fa wo no wo fe edikan na o ma chew na wo te ho wo wa no ma yi sa movie na free so na afi o mo de abechem ejaya dan a woni ba bia akọ wo betran watie de o mo nkwasra se mo ye na obi anso obeba bia na be condemn ni nua no obi obeba bia be condemn ni nua ya na ye me ya sai inipa bi be chacha TV so na mu bu nua no me se me na me se me nyo kapre bra o mo boa na ana ye me ye fritete katacho ya ko radio station akwa kasa enso stay ya be ka se sebe o bakwase ya e bakrum ye be sre ya kasa asemu na me no ya na Ghana ye problem pa ne se adebo na ba ya se Ghana from panifo se o munya tax
omunya omutua sika ma ayoman no e mo man nya sika enya omunya benefit if is ankrofo nti no ye ka o ma semenka edu mrebi na center ma sole ye ya from convert gada ye se atoto station mi ya atoto station na way maka cha se Ghana ha ade Ghana for empanifo ananga na ye ho ade pa se ade si na nipa Winston to na kwan a ina ha ne kum nipa ne akoye se when ye say ya instant one akoye edi be 4 months 1 month ekọ ni 1 year a ekọ sa fete sam yante Ghana na ka se kasa kase ntu 6 o'clock kasa kase anajo entu 6 o'clock banji entu muje sa sam yo enne upa masa kasa no akase no enkokum nipa na se sa ayi no ya frasa kasa kase no enketo wura bia sesia ye be san edan aka se 6 o'clock makantu kase ntu hwe asemato asemu ekoso when no se enne woni decoder woni dem pani be no se ye tra ha na ye se ye di pani mu bi atama ade be se wo bon se radio station ye benya problem ye ti ai ye se ye kasa ni ye kasa tia pani mu bi a ade kura nche ai friends wa here me da se ade kura nche ya ba from Mmrantehene na badwafo sa no a muka pani mu bi asema sisi but the eken panifo sim ene yete Ghana ha panifo etimi ko no mu akotwa mu no ma de aba ade ne yede ba de bia mekasa me se sa ayi e ba ayi e bedum nipa sa friends ayi dabi ayi de code ayi abedum nipa first no tio first no ubie TV akoto atikopo a ubia osofo daji na woso na wade unhu bibia sa ene wei ubekom no na pani ubi na akotwa sa product na ba ene de na se de abampa yehwe no ma ekoso se ebebo nipa mami aye ne se sebe ho okuta nkola o hwa se ma to no se brebra mama ne mami ankohwe TV okoi ne sebe mpredua se wotie Sompa te se de ye program ya mami kede ne beka na dwen se sebe mpredua sa me se me am te radio so nyame nkwa mami me se nya ne photo mo ba frɛ no mami adum na bia ho hwa me se sa de wo wan hwe ye be bitiu wo se me hwa mu so ye na se okronfo ho de a yesu ni ma de pai ni ye bese se ade bi e ba bia ne so bia ne nadwe ode ti wiase enti kade bi ba na se mo nation na adenti na ye nsore na sese ne ye kan konfo gada ade ba ya ye sore ye edi natam na ho ahwan ye musasa ada station so ye yo modan me se na katacho na me se anadwe mu pa de ye kan obi se woni ontiase a upa anadwe brei kwa every time ne ko no bio TV wan hwe onya movie ba kokura hwe unya nyumbia kwantie babia obenya obetia na movie obenya obehwe eya Sompa ha yesi ya wa hanti ene yakasa because ya nanti ache ya ko radio station babia ache yense obi aduma ba de ekoso no ya nkasa airtime nanso ya be nyinya achi no ya be sre eduru mebi wo ho a mun kasa Mmrantehene na badwafo ya de o ye ka bi kire mu eduru mebi a mo ofie so no mun fa na mun kye nsam no e ma manfo se enne azafo na doso enti mu wani na ha e wo kwan bi so because you too money for no what you can so for what you be ko se briefcase mami what dey kwan se atum e die na ekọ bi so ana em say da ma number na di bi o e di number na bi hwinim na so fufa ya nyame gwanka bo na no so nim se modu to wagire no se wo fa so hom nyame gwanka bo na no hwinim wo ka se fie ne ho mo di bi ba sa abra mami ko ye na mo di ade ne tala ni mu no sika ne tala we no o mama no musuma nso onko to che o ye de no mo dane no because adna na ba ko pe no mo de ayesa enti ye mfa maw enti mama ne ko ya pe no mo dane no ade o ya ba che aso sti eyi amanfo ye be sre o pe radio station papa awe TV papa me ka cho se we de me am ye me ho advert TV ana TV papa hwe Sompa TV sa no ma we me maka me sese wa ha no bishop di beba me reason na mako because eno ma ekoso anto obi a ebeto me maame a ato obi ewiase de ekoso Ghana fompa ne fon so na azafo no yesi ye sore yesi ye kobram ye brewuo yesi ye tese wondwe ho ntiase o ma samwe kata chaw enka samre o ai fulani fo mo agogo no a agent na haje later on no it was established to say eye Ghana mpanimfo na hwi kata chaw say we no minister Benodano first na Islameboa
ono aso no ade we ba ye national communication authority ye me say wo mo so le giran enam so la mo te parliament na pilolo na mo twa wo hia we ti we fa paper ne we dia gu we so ade we ye ba the first na radio no so ya na de ya me ya no first na radio no so enso na sansam ne we shout na GBC ngwa wo ka sama ne fa na nyina na TV sa doso Ghana fo mpani fo buo mo so nua say de ya ka bi o mu ntie ena nipa bi abakira krai mu ena Nigeria fo so ra na o ma ba krai mu o mu sa ha de afu ya che okra na ebe ja ena hwede esi medase ye kwa homa no so na ye kodidwa ye kwa computer so adwede ya ba ye kwa ba ye beto so 21st clinic say eba sciatica no ho every usisi mu kono a woto ase ho no ntina fa usrem ekosi wo nanse ho no ebo betimi atutu ama wo ankasa wo ho ba bi enye enti 21st clinic wo mo na ye sciatica expert e wo Ghana ha wo mo de bibiduro so ho bibiduro ankasa ene besa ya no masa de machine aka ho ya de bibiduro ka ho ne asa de wato machine so ya san ya o massage bi ye wi herbal treatment ye de awono ama sciatica 21st clinic na ye expert I will to ase Ghana ha ba bia wo mo ho wo oboase wo be 21st clinic wo oboase council quarters wo oboase court junction hwa ena kuma senso ahia wo dru session so wo mo na nie dwabo so wo mo ho sunya ne wenchi ne ba bia nkranza 0540 311 311 0540 311 311 na se 21st clinic wo mo ye sciatica expert. It's drive time today again, and our callers are telling us how they feel about club beer. Call in on our number and describe the taste of crisp and refreshing club beer. We have a caller on the line. Hello, caller. Charlie, I drink beer, but this club beer, Charlie, I want to describe them. You really say hello, listen, bro. Charlie. So okay, the taste, no, they like. The taste, no, how I would describe them. The taste they like. Sompa 3.1. Charlie, you talk all. Taste me deep. Some tastes are simply indescribable. With premium ingredients and master craftsmanship, the taste of club beer is beyond mere words. Charlie, grab a bottle of club beer for just 7 Ghana cedis and tell us how it tastes using the hashtag TasteNewYearDeep on all social media platforms. Drink responsibly, not for sale to persons under 18 years, not recommended for pregnant women. This advert is FDA approved. Uncle Sam, me so bra. Dr. Mensa, what Dr. Mensa back clinic na no. Na wono dey no dey adwuma. Hey, oba, what umra. Say friend Dr. Wonder. Yo, sorry, Dr. Wonder. Na sadi ne kura wanya ne we ya. Roni bi o no dey bibidro sane yade. Na roni ne hoto no. Oh, you are wonderful doctor. And na ye Dr. Wonder say aka ho no. Me se na nsen ya me kwọ nim ne nipa bu ebu fa so no. Wo ye adwuma. Ampa o, da bia wo ko Dr. Wonder he back clinic. Ene me kwanimu pa. Na de tie ne say Dr. Mensa say borom ne Dr. Wonder no abiribia wo ye research osuande etinim diem no wo kona nim da bia etore bi oni na adwuma efo nyina ko bobri forest ko kire wo adwuma nani so se yade bia ni ho ya Dr. Mensa osuro no na hwe so de bibiduro asabro fita yade mana bone semama no so yare na wudu Dr. Mensa borom na Dr. Wonder ho a wo hawo nyina to atwa se me kasa me bobo yade ahuru di mako ade ba tie se wo tin kasa o yare a ko Dr. Mensa Herbal Clinic yo de bibiduro ye ne de ebinum ntiase besi ne o kotwi oni grize pone di hwani mu anase kasa obesi Dr. Mensa Johnson number sabe free ni 0271 173 551 where WhatsApp ana 0245 958 768 ye chat where 0209 500 273 Dr. Mensa Dr. Wonder ni nyina ye nipa kro no a Sompa 3.1. Jesus, my hallelujah. Mini adofo a wo hwe me drane odifo Samuel a wo menhia ahemboboa no Ejaba family house ohu haunti ena mami gina ha ohaw bia eda wo so se amane na eda wo so eka ena eda wo so yale akurankro ena eda wo so otone ayento ana obi na ebu kwase a obi ji wadwuma afiri nsem oba bi na esisi wa ana court asem na se eye die da fam so ama wo wa wo hwe me no wa ye nhira drane odifo Samuel akwankyerega
I was not for Odifo Samuel and Morten and Kase or Casano. Odifo Samuel, where Odifo Nadifo Samno, a yes from Kokra, or Ganaha. And they say, and it's on Tia Soribia, or say on Tia Sor so da. Emum obi sabiribia hiam or how abenedie koda na bi eda so bia wo ba na wo ne wa bompaye na wa che one sesa wo ye na wa de ho free good akwanche papa no kwasem ni ono nko ane the only prophet e wo Ghana ha America for ebebo na ba so wo tech Nigeria mampanye yere ono obeche occasion no mekobi omuna samwaku ikobia utum forma na brempon ebe sa adwumadi na se Legon senior lecturer ono the award no Emma Odifo Samuel at the full glare of the public yes bia wi asem ne nyina na se ye kare no a na che se Odifo dwuma no twamfom Odifo a oto enfom na oye na dwuma sede asisete ene Odifo Samuel abusafo adanse de che se yes ye kan omo na dance die ba ko bi o se Abrante bi ba se ni nua we excavator di to gold bebre na nka opese o mfa no to ano na ja wonya na no duane ene o se 2019 de enye yi me ye ho hwe enye yi this 2020 na ti o so okotu galamsey no se jai galamsey no okotu e bechew what na na adwen fa se na ho kire na sonsran omo galamsey no ho sa na soja for the pickups me no ba kire wo mu nyina Nti afutu nipa no ye 18 ya kire won na ofre Odifo se Odifo ma anya suti makutu galamsey no me ya kire ana o se onyamenti ebejao me bompa ebejao for short no omuduru kwa mu ana soja panyin ba kusi o ba pick up na ji no se ho ana efe na asmesi o se me o se brabe he o phone e wani mu ha ni sifom ne wure pick up ba ko na e ba na hwe a ombesan achew wure me call baby abusia for ye kan Odifo Samuel ho asem adaje bebo ye ya kan na se wo se wo how bia wona mu bia no oba one wo bompai oso onto ye bia onye sikaduro double money wonye omo ma me baye enema basa wadi fuduma ni nyina no woyi afrim ono onye kra se koto ye bibra koto we bra onye sa ne me nyina abusa for ne numbers ni Odifo Samuel kasa ne numbers ni 0504 58 84 54 0504 58 84 54 and I've 0578 40 55 19 0578 40 55 19 sa number si wo fra wo sabeka Odifo Samuel dey twa to kwa 0265 44 1995 mensia ahemboa no Ejaba family house ehwa no wo traffic light na wo tra na wo commercial free Ashton ba babia yewura kasbin dan kasi so ye health insurance aso no brosano wo tra na wo ba ya tro Ejaba family house and one also kwa no ahemboa no traffic light ba ko pe na good the oldest traffic light in Kumasi wuduru area omo eton ne ma bi aseme ko Odifo Samuel wa ye nkonwa ho no ye beche ti yo osafo abremu na yenko kata choba mam dase asem wi di wadawroma ade sedra meresre say next week di benim kai na menko pre IGP onko hene menko pre IGP
omo fa nhyɛ me nsa how say had better than when you had GPF say aja mudi manimu abi bi oh da me ka say we say next week ubakọ ho akọ hwe ma me si kasem na mana na woni ho na wo kwara GP de na say na me nya GP am ti ma hwa so oh da bi wo de ka say wo so ye D4 so ye D4 wo so kura power senti next week ubakọ wonchi ma me di manim me akọ wonchi ba bi akọ na enko sunwa da bi akọ no nya me asemi na wadawro ma IGP no mepe somebody me dey sadly so be IGP I can't promise you IGP master me nya mampanye kofo mampanye kofo no ate go ma form kaka se bi assembly man na we dey come IGP mo me na dey make an say asemu no abomeso me pese oko ohiniro abomeso because asemu no baby akoma na kudu 3.1 uja me beti afaso wadawro ma yo ohina ye bremo Anwese. Kada cho be man pa cho me da sina. Da sem bi be ba wo interest o be kan bi pa na ma huru matra wo. Ohina ye ka sa. Kada cho pa cho me da sina omuna kasapi na me de kakra bi na soso. Yere cho tresem na me yate ase de chi no. Eda etwa to no anase de echi na wo hiehia ebeto enipama emremu ya den beba emremu eden so beba Bible na ka to wonti no ahokyere na ye wom ene ma bo ehurihuri kwosoro na enya wanwa enti we ni nyina ebo ye nka ye mi preach dia so ebo ye nka ye se ewie ye bre no adu enti ye nyina ye nsiesie ye ho emfa ntwe Kristo ni ma ye toso mienu no na katacho bema sika ya dia ekura tumi da bia wasem we wuta aka se obi ka kira wo se hia wo a wo tu okula atwene tobo no ahokyere ya wo hia ya na enipa si nkete se wo ma na ne adi sika bi achi wa bra wo ahohia na sa ahokyere mu a ade bia ni wo obeka kire na ebepusu na koma ama na twe sa agina sie na sign da biara da obi enhye da se o pre ne ho akoto amane mu wa bla wo fa kwantie bi so akwa sika won sanka wonanka brabaji sika no yesi no pain no gain yesu so fa ye re nhye saade ni mu saade we se de yesi memra meje fa sei ebeji sei fa sika we se bra na me double ne ma na omo no eka National Communication Authority for Asem ma me esrewusu ba bi owo bia ye chia no enche ye radio stations ahodo obi wo mu nyina wototo wo mu apono mu ena wode wo mu a wo mu ye double money esika gari wo mu mamo ye friend is saying esika drofo ne ade ne nyina ne ye se yetuma ne ede na asienti a yasa ama sankofo ne kwanye ne ye kasafo nya ahodo obi a so obetu wani na kyasa saade ne ndi ahim ewo ho sede na omo no esika na ye no kre wo mu din ka de video bi anase your friend is say film bi movie bi edin ka hwenti wo de wa hwe na edru ba bia officer de na ya fe no wo hu se obi abegina so abusuafo we de yesremu a ye nka se ye twa movie no so na so no ene ma so ekwo chia te wa se ye treni si kwan mu se sa ho kyela ba sika ya ade ya moja ada de number kan ye sika ye moja eni ade no abeyo bia ntin ye fa mobile 15 minutes pe odofo we ye lotto de nye lotto a meni na nasi meti na ya na de ye machine ya metan kola ne se wo bi wo ho a ne yo bia bia wode abesi wode ntoma bia twetwa na sene mu ni munimu e de abesi wo kitabowi ebodua se meni na nasi mesi sa wo pese wo nya sika pa dia bla na me mau sika wan kasa de hu aye bebu na ya mi bisa hu se obi o wo sika wo timi ma obi sika no wo yo bia na hu a wo de ti woni wo be ye dai e wo television so mi hu ye ye wura kwa me despite ye nyina ye nim so wo sika wo ma mu hasenum ye wura kwa ku oten ye nim so wo sika adefuo pi ewo mayi mu anasa santimanta masenu mu ayete aye kasai ya nim se Nyankopon ahira wono mu a budget kudi kasha wonom susu wo bi pa na so no ye hu se wo mu te kasafonyi so kasa bia sei na me fa ye ntino bla na me mu wo sa kwan no so adenti na wo sika
won fa mo man for na say won fa hwa ho de anti na won request sika free onipa wo say fa say bla na me double ne ma ana say mami we na me so me nya we say mfa ma National Communication Authority won mo and get up no mo nya adwuma na say the online si kɔ no ene TV stations be 30 na wunya na say 40 na wunya e wo decoder so a emu be 25 sa de we kɔ ena lotto we ba sa de no kan we be condemn we obi abehun so ase abadanfo yi bi enya no kole na we na ya office nie wo be hu Nigeria fo kran po office e bia no mu de adru Ghana ha senum wo mu mla no mu me twa ya be Ghana fo se bi ye ne kwa apia ya na ya jimie ye nim nyansa ena asemba so ye ni kamafo empanyimfo wo mu di ye nimu a wo be sori agira wo mu na so no mu akọ e de ama wo mu manfo no ketecho yes o kwato sa aboa kramasi apata so a sabi woni ntaba na wahura kosi wo ye nipa ene fa na wode ni kosi wo na so mo kosi wo wi a no mo dwonso egu sa nipa kro na wotam mo kosi wo no so ye mpanyimfo awodo ya ye to santen awia blemu 7 December bia no ye kogina santen anase akoto santen ni akoto oba mom all because say ye pe ye die ye pe mpuntuo e de ama ya nkasa ya bla bonte no ma ye mfa mpanyimfo yi nko no mo so meboa ya konua sabia so a wonu betimi but what do we see wo muduru ho a obekọ ni fia na se obeka se obepese obefra ne kula phone call no you don't have that right to call the person ya wo no wato abama na wabedi wanim no obehu na special ed kra na abefra na me pa cho ye meeting wo bi wo kra ne contact kra no wunya ohun se wa ye true caller wo free media house anase wo free baby a no akatew wo mfa kola yes ra wo mu ye to aba se de be ya ye nso no ya blabo mu ne ye benya sesan ye papa bi e wo mu eniema hudu e kwo wo mema se no ma ho kire na doso nti no amanipa ahohiahia ya wo mu nti no ade bi wo ho a ketecho ahokyerɛ ma wutimi kɔ yɛ saa de no wanka sa no wo hwɛ obi a wote wo bata bi okra meka sɛ ni kuna na sɛ ne dɔfo bi ɔne wo mo hwɛ nkra no wafiri mu obi okra meka sɛ fidadan mu obi ba yo kakyɛ sabi odi watam nyinaa obi kula ka sɛ wan hwɛ ɔde sɛ ka ba wo efiri sɛ de nti na TV station na sɛ radio station no wonim sɛ wonim sɛ wote so kasa no ho akra do wonim sɛ yɛ wo dia na wonim sɛ nya yanka wo ma kwan na enso nya wo nyina ya do so bo ne bo NCA fo nti no wo mo homne so na mpanyimfo no mu ndi Ghana fo asem ma wonom niema bi wo ho a emmoa wo man na sɛ mu ma na wo mo hwɛ no mu nyinsi nkyɛn na mi tu ya nua no ne nipa nyina fo sɛ nya ade a ye hyenhyen nyina ena ye sika kokɔ enya nipa ne betena so ena ye wa ye branch wa ha ye wo UK ye wo Dubai ye wa ha no abobo body akyerɛw na wadwiri mu nyina ye okesene na wotiri ma ye odedede wuti nyina ye koto all because ekwantia bi wo ho a wo fa so a obeye kwantia bi a ye musuo empanyin na kan ye wo sanka wo nanka na nya wadwen se wo kɔ no ekɔbia ma wadi wahwɛ ye mpo na mami meka se ni ti na ye ebi wo mo metro men wo bete wani no ne ye de waduru afikyire wone ho ani so besa beduru fie wo biom te yesre Kumase maiga na mawiase amansa nyina de ato maami yenim se betu ho na mo de ama ne de na so no sa wokoto se wobi ekuro atu no na ebi atwada ne ho a won so no fa ya adusua se bi ade we na okoye ye ma atwa ne beda ne ho nti no won so fa suade na efa bobo wa bla bo se de be ya emfunsuo bi wo ho ana sa ma na ebi wo ho aketecho se di pakro no won fa ne ho nso enkotomo bi da wase na me ne lawyer ni bi edi nkomo na oka kire me se ade efe ne se azan eni abamre mu se ye ba kire obi wo ho if se one for so munti ni ye pa o odada wadwene se fa keto abra beje kese na kese na nka ade keto no koje na ho asika enti sa no ye friend se azan na sa azan no emum stealing there bi a wuduru ho na no mo ayire wato fom dan kana hey ne aje usika ne de crime panifo munti ni ye pa na wo ya analysis cheche ne memu ama in fact ne me bi to madwenem se anka wo ko se wo koje wo ko pekese na akofe wo fine na
maybe say na agrada ade na nya saa na net ye se sika gari wo di sika kitu be kope polythene bag ayi fie wura so amema ampani ampa ye hwegu wo omoteto lesi ho bag ne da so no keto no handbag ne ye e ma bag ne ye sunwa de na maame na nkasa de ye se ye di sika na gumu no e na ecolak na ye friend say se ecolak fe we say na e yam wo hwesoro na yam no de na so ba bi ye hwe me ya na nsa ho na ye kita no wotimi wo se ache wode asi wache wode abu nkofo ache wo hwa ya na bi wo ho mo de na de ekoma no sa de si no de am sa na me hu ni nti no YouTube Sompa TV any Facebook Sompa TV Ghana momla na mmabo mani akọ adofo okay enti eyedan na agrada de ye stopo no asem ni o eyedan ene de madam for lawyer na wantumi anchire bibia ni nyina ya adwuma ba Sompa 93.1 fa 30 million bra fa 50 million bra ne mfa sika eko ayi fie wura so ma emam sa sika ne gumu no sa wo kanya ahwe be 100 billion or over na said na mama ye boy ka no anke to aba ma nipa se omonkotena faako enhye mrantia enema edi nipanya enunti ena obi esore kosan lie na mekura de nipa wo mobo wiase pa ne de wasan lie koto aba nipa wo mobo papa adwinimu ene hunhum ne nam fam nyina nipa wo mobo pa fine menka se yen koto aba fine na sahumache obi de plastic bi ato sa ha na medi enokura asie de sei konto kwa asie ene sei adwuma ma obi papa na one ma omo ye MPs no ya na obi ba ko rally de obi anko omo makro mo Ghana ya beto aba no ma so manya because omo these are the things are edi ni panya e pesa omo nsemra bi ntia sa ne ma no na ni panya no ho anso he na kata chaw lawyer Asem Okan nipa na shemra nipa so na sesamra edrum me bi ho no a atenti na broche obi wa owo no hwe ne ba abroche fo no ansa na osika beba no na ya te sai sika na koda dada na osika beba na ya te Ghana has they say it's against the law it's against human rights enti na nipa ni ne sa ko onkonyi se obi ba enka so afa no dabi kata chaw na ansa na ba kwa se na sesa nke ebuta se me ye sure say producers ye nya na de ho jim papa ye o yes ade o be fra je nya de na body man o na de woman say movie industry so mo hwe no ma bi ye o ye Ghanaian moving aye de ho to o mo so no o mo hwe no ma bi o so o mo nyuma na akofo mo nyina firi ade ba ko bi se o mo nyuma na akofo mo se o mo ne san krofo no o be bia TV na obi a wonim na o ye movie a ye o fe no na o ne na ye sa de o ye presenter o titiri enti sa no ma no so mo hwe ni ye pa why star why you moving ya bo abaso ekodu maybe na se mo ade ne kofo na mo pese sa so ra enti no mo ya ensan so reda no because me ma hu se sebe ana ubia TV papa panimu a me pese me boni di papa panimu pa na sebe o chesu ko no manim na wo gye ho se da bi obi beba ne ya bu no ena maami so se wo hunu se ni pasmesi a no yi movie ya wo gidin wo ye no kwafo di mu ono wote afidie ti ena waje ho poto enye no kra ko wonka ankonka it is a problem no ave ma me so no ekwa bi so no ya so tuma mo ne 47 na ba bi ba ko ne de entia ye ka sa ne se o mo mutie no me ma me ekwa bi so nante emfa no ma bi wa ma me aye ma me ono so wa ma nani an because first no ye bu no first na se sanka enyi kwase to so tu because ba bia wo ko ye agege wa fefew okay enso second one ya fefew me da wase no kre on se ade ne didi ka de yen kwahia na de to so minu pa de na maame no na adwene sa yeso akoto chacha ne adi wo se seti wi na me de atemeka ankrofo nso anu de na de okotietie aso das na ejamu o tietie mu na ehese no ke so sabraki na o tie mu ko na nim se o pa so o tra no ko sa fe no ko tu jam ne kese pa eti ye bese maame hu a kire ne de na ye besere se ye hwe ni meyi ye be makwa amafrefo na bem be simenum bi
na yatoa dwumadie no so mama yen call 05 no 0551 931 ajuma na we kwa no adwene hitiu 0551 931 and 0548 931 Nema we be dear Sam like bedwafo enye hu dabi aye emampanyin nya hu hwe aba no nka hwe mrase bedwafie ye dom kuma ne dom kekese ade a mo adwene ko bankuru mu ne se omo pediem omo pai ene wonum de bia ana me kaya kasa de ma wono ade no nyina no ko yeah yo hello. Yeah. Bajo, good evening. Good evening, master. Bajo, Sompa, Mmrantehene, I mean, Kasa. Wadaro Mayania. Bajo, me bam kakra. What they say? Bajo, me didn't visit kakra. Yo. Na asema mo bo si de me baby am try the cost papa. Yo. Mafo bomb for 5 million by 10 million. For 2 million by 10 million. Me am yon kubi kura me best me bondi o ho tu omo. Na oba jani ba ko kasa oba papa so mo so body bi. Mafo hu na o move ai artist bi. Mafo hu na makwa akudi na chi. Madam fu bi o side ni before o mo tu. O charge o mo 1.5 pe. Yes, I should be so when she baby a throw should be so. As I'm not making. Jarring over papa, Mmrantehene. Oh, papa. That's it. I'm going to hear. That's a pa Fabisia. Hello. Madam Maju. Yeah, Jabema. But your map on it. Namin Tiboko. If I will do Casa Frachama fan. Yo. Come on, I'm within there. Deɛ kɔsɔa no ne TV di ko da no kra no mi di ko da kra mbɛ sɛ kan bo kan ni bi na ga Sompa TV no ya mun sɛ sɛbe ya kan na da sim bi no mu yɛ so because enema ya kɔsɔ yɛn pɛni kɔn so kan mu bi ihu ni sɛ kro no mu bo amanfo no owu mu kyɛfa so mu ni mu kyɛfa o mo ntena hɔ no ɛnhwɛ maka ne ma ne nkɔso kyerɛ sɛ obi di pɛni bi atɛm radio so na TV so na be publish ya ni o mo te Didn't Kazan Monu, mo to no ma, radio station, some buy it. They don't find out on some about we buy radio station, look soon, TV, look soon. 777, maybe can and some bar. But you are close because of politicians. Nema we Basaria Koso Marima, would you go on for pie to my heaven? Now, or Mary and Casadi in ye. Mary in ye, so hello. Good evening. Yeah, good evening. Sompa, you might be in my body. I was so honey. But what do you mean? Why? A family could use you. You could do uncle. But my date. Yes, sir. You might be able to say my car. So, what do you want out of my train? You have to know, you pass over, also get it out of car. That's something you remind me of the television. I'm here to say. The case, I will copy double money. I'll copy. Because I'm missing at saying, you know, to occupy the one. There's cow born to come out for 80. But she showed me from Yagma. Now, moment young boy, 777. I'm doing as I do for those young as a boy. The Sunday movie there, I open a series saying, so I'll come continue with music about hours. And it's kept open. It is for 3 over me. That's it. There's one year about my mind opinion in Jamaica. Yes, me was every year. And that's the Bia or Monasa won't be beside him with a gun. Could I say once? I said, women beside the Bia. Oh, my one grandest and son. Hello. Hello, Mmrantehene. Yes, sir. Peter knew as a cool like Mataba. I said, what dry and what dry and I'm not doing that. Young Quajo space here, more can a tear good so. Quajo space. More can a tear good so young call. Oh, Peter, I'm the contributions.
Hello. Who are ready to finish one? My day, my team. Me do wara me say obey you be you do obohunu. Ni ejina yi. My day. Yeah, yanko. We are say aha Ghana die no crash na na mini kan sian. Penin di binia, penin di kurimo. Okay, yes, so for be ai, so for grada. Na na grada so so for. Che, you would ha, ye hene sa, ni passa, wo no da kwete sorry. Sabri. Say dey say omo wajai ayi no. Oh, so for. As a soft no, the same in another call. Who come with Chow, no, so be here, you. Oh, so why we hear me there? Why we hear me? Now, a Ghana dear, in fact, Eddie. We hear yet, dear Diname. Diname, Chloe, and who dear him, Nancy, and you dear him, dear bread. Eh, because we're not dear, no, so we're not dear, sir. Who be up and where your main. Oh, Nancy, they can't run man from Juliet. Medase. Odifo be say Ghana flag, no, blaster at them. Hello. Was it just he change black? Hello. Hello. Yes, sir, master. But your friend magic can cut every by number 5. Yo, by number 5. Yo, young quite. Number 2, number 3, number 4, number 5. Yo, young quite. We are small more can no crepa on Monday this year there because TV station be a very super A1. Omudumo mudia no. The point man and coffee na TV the 2 o'clock watch battle between and the wofu. For say at the TV. So if you are banning 90 from no quantum start getting in free TV so. Yes, sir, that was a pa. Hello. Hello, Manje. Yes, sir. Uncle Pontro Boss, we shall move. Yo. Mediana Duncan, commercial fish shuttle, but you run about. Yo. Manje. Yes, sir. The Ghana miner, a woman, and I quite to be a pen of winner. That's what do not soon pay you, madam. It's a question, be a persuading argument. The BT, the uncle, or the it is out again, and you know I'm watching and now, and now I'm watching more than you are. 3 hours, if pass out of the it's not so the Asobiaman now. That was a pa. One chance, me toss me no, and the who be you. As me toss me no, I bet a program is a Siano. Ha, who be you? Okay, hello. Hello. Yeah. Monday is my joy. Yeah, master. Okay. But your friend is Ali Famidu. Because I see Kunzu Kokwatia. Kokwatia Kunzu. Yeah. Kunzu. Mahu. With the Mameno. So maybe a Katabe bonus. Oh, it's somebody can afford the Biva Marco. Sano Monday. Like I wasn't good chasso. Now go shed away. Now take this kind of crampona. We see one call show. He says he can in a Kuranukas with the year, Juma. Could it be a bow? And then Ghana band the bully Sabu if he am penny phone so. No penny movie and inside a chassis. What can you say, dear? Yadaba. It's best ceremony. Muslim can't be a woman. Mon come them from way. Nano, what's my miss will be in the chat at the back. With the Madame West. Mr. Medawase pa abusan for on sa asma ure yi kan no kore na se will be lotto at wosia se pa lotto some de titi lotto compiler pa na mate ho no na hwe se na o twi bi odi na okoyi so tu so bi a wo se de me bubu afidie no ho omono sa na ya na ye o se me wedi me twa no mabubu afidie no kra ho enti sa ne ma we say no ya na you adwen say we yedi mi a asema we o ya na gina asema nipa no ka no so sir on say the okay loto ya se on say obi edi loto ba de loto zo edi ni edo so chen de onu edi oh yeah ade na wonyai oh she we ya de tada na enkrofo so ma no de
Kataja no you ni pebua na no asem pa no okay mama yenko computer so adwade na yemra Obakus wouldn't miss our bra panyin na yira seme eno ayantumi anka wo ye bono oba se chichina won konfanko asem mu bibi pa wo ho me de se bi nua be ma no ne makasa se na nsan ya no waka ne sisi ya ne sisi ya enye ne sisi bibi pa e na ekoso omware foforo se na ntesa e na madam fo won kan tire me na se na de we de ya asem ketu e ne na tiefo obi antie de me kan yi ba ma duru biribi a e se wo ye ho duru de ma ni je ba no yira wade mu muaya ne ye simple kra Adrubi was cement about shop. As a Cormampon, your friend cements vital heba mixture. Nisu ho, the topa yes ho. Na sadre, member now friend a gang, a member friend a gano, any hammo. What the answer open? Open member friend a gang be a tar. Every was a Cormampon, cement about shop, and then Miamia toby Bidronia Brofudo 1. So open the door to ya. Kodani Farmer, Kolinak, Missy, Apidank, Cressa number C 0240 616061. Member friend a gang, remember when you do what you to me numbi. Aji mafuya meya yese hepatitis metwase misirimu ase waya bi na ekikimi emuya meya sciatica any bone fracture no yeduro power specialist herbal hospital Dr. Kosia Dua ya betrete sciatica entini any bone fracture nompemu yare power specialist herbal hospital ebe hweme won entemukura one ma specialize wasa area ropa yare ba konso ne saye omombre pa hepatitis B, stroke, diabetes, akumamu yare ahoro, typhoid, awo, dunsomu yare. Ni nyina power specialist herbal hospital. Koko wade abef mfidie be hwehwe mu yie. Ansa na wade mu nduro na nanam no akam. Accra or Kwabenya ACP road. Was power bus stop wo ho a. Kumase or Feyase, wani Josbro, filling station de di hwene mu. Ena takra de so Anaji Estates, Customs Road. Ghana ha ba bi obia wo bia mfre 0244 54 44 22 and 0200 38 31. Power Specialist Herbal Hospital. Hepatitis B, ayaresa fi ankasa. Sompa 93.1. Odofo me mawakwaba eba abe heba clinic. Ope ayaresabia emprempren nipa dodo na do nani akire mu ho. Na wonya wayaresa na wonmo etiapa na aye abe heba clinic. Yade ahodo abe heba clinic edi hu djuma eye sickle cell, epilepsy, etwere yade, ulcer, yemkro, typhoid, koko, oba ene bema opa wo, sexual weakness, oba na bema wayemre ewo mpam. Oberima ne bema afon anase ayaketwa, fibroid, pressure, stroke, ene STD yade ahodo na eye enisuo ene de ye honhum nyina wo de bedom abe heba clinic ya wonmo ebedi djuma asa yade ama hwato eba abefo kwan so ye fa so esa yade ahodo a ni nyina so ye bi ewo abe heba clinic wo hwehwe abe heba clinic akira kwan a ye wo tano so apatrapa new site ewo kumase wo betimi so afre ahmatrufo 0243 345 392 ye honhum ene obi de yade ato abrabo so amesebra abe heba clinic ebe boa Abeba matsia kanso Moni baba muchrem Mr. Siedu, ene na nhyiamu ne baso na o mabi. Da bi o na de menya ho. Ye kɔ Didaka ba center. Akoda Dr. Didaka na ase. Na da roma ene o ma me ofa se awo afa ne ho afa ba. Didaka ba clinic. Amanfo the kidney problem fra broche ba ma ne ye ho adwuma. Abibidu nko a. So ba de ba ma awore na sa awo ma. Se firi oba na ba ma no. Didaka ba clinic. Obahunu no solve problem ne ntem kora. Wo ye stroke ho adwuma pa. Se ba ya che ana enkyereye. Ba ma bia wa ho de ayira. Na na dwu bia ye dwodwo wo no. Ko Didaka ba clinic. Se hania e wo ba ma na oba so a Didaka ba clinic enti ama for friend Dr. Magic sa honamfuma yaresa danchan a yade bia eye honhum yade no Dr. Didak oyi free hontem so kra se wo konkran awoshi ya fa na manwase a gina na obi abo afa ada so bensa wam asama kesi kwa no so one pre-sex senior high school na di hwani mu sa wo kuma se na ne potamu a kwabre posu bonten wade CS aso da na di hwani mu numbers ne ye 0244 099 777 ana 0244 404 792 onu ani number ni 0551 136737. Okay, abusa for Didak abrante kuma bi o na nema wono ho ammunition enromu ammunition pa na chese wo enroninti abrante chese na neje keke o sayade na neje keke
oh prostate ana hepatitis ana syphilis koko ni gono ulcer any stroke asthma ene awo se free ba se free bema wo se eye honam fam nyarewa ene wo sa na yade ni bi wo hono mo a oye unpuanable ohwemu a na chese biribi yam obunu ni si biribi yam ene so clear na tet and your boss, mamma, stay this way. What the men fed Ruby and come, may ya be among. Hi. Kumasi report. CAC, I saw down one no and the different clan Abu Shimangwa Sewa, Eastern regions also, and some woman and I will call Samakesia Adeso, Samakesequano Suonomono. Number is 0244 0244 099777 0244 099777 and a fair 0244 404 792 0244 404 792. I wish for Mama Yanko, Cecilia, Muslim Niga 1111 San Yakono. Come on. Okay. Oba memo akwaba yeja ate say radio do me ho ye yo what they say mama me de amajewa okode jewa ba kokora so ha amajewa akode hene na afri me free ba ebo akwa na otie atafo abarakasi road come on. Okay. Okode anwumre de na asi. Me pamcho anwumre de boko. Misia blantie bi kodwo mensa. Ena me ne de jade odo asem boss. Come on. Ti eye na jade wa ne maminu. Ebe pii mu ne ti wa oso ntimi ne mentina bi. To frɛ me maame ne me nana. Na ono so ne nkrofo be siae. Ya bono wonya charge bi ono ane say wontimi ne me de. Ena we say ne wonsum me. Ena so obi sum me. Wa se bosom me. Oba be sum me. Bosom me ni duane afa na so oni sum bi odi sum me. Se fa ho ne hwe oma. Afi so nkure won hwe nkure. Enti mi hu ba bia na wote ne ntimi sori ahomakyenam de nkola no. E ko na tamgwa ni susua. Na me du omuko. Saa de hu wo ma na wayi sika ma wo. Enti otu ho kura on pese me hu na chita kwan sabe ya mi ntimi nsa metake no. Me hu ni bi. Ti esa na me de ne ko ne maame wo asuobu a. Na me de nkura ne ko maame no ma ka kire maame. Maame ne se me ne mba ne bekasa. Sompa 93.1. Ti de me ko bo ya me ntehwe me sa ko obi maame sei. Me ba no kura ma frɛ na o pese obe kire mba bia wote enti me ne mba bia mba no. Na wo ka kire me se me ko nso a me hwɛ de ma anya ma adwen se me gya me ma no ho. Se me gya ma no ho a obetu omagu kwan mu. Eh. Asa maame ne ka in fact she me na sa ye me ya. Ya. Na me fa me ma no. Na me koi. Ti bi kwan na ko ka kire maame se maame koi asem se na maame naka. Eye maame nso ya na o se age wan fa nkwa ne. 93.1. Na me se antemate. Ti mia na me hwɛ nkwa na me ne maame. De me maame support me na nkakra saa. Ti ewura afi mu. Kasa ne nyam last year January to December no. Na be ma ne flɛ nkwa no. O fonso. Ono mo mbehia mo Micro Junction. Nkwa na nyenyi kakra. I say penny 13 years and I we so 12 years. Oni ombako. To kwesi omu no de 50 cedi share penny nsem na keto no de 40 cedi share. Na je say enfie be duni akire nkwa no hwe wo mu. Sompa 93.1. No ko mo musika. Enu just 1 million kla. Ti o ma na yewura afi mu. Me ma me di free mu. Ti ma me free mu no. Na edin. Na me se me frɛ na bona mane se ma me ayede free. Me frɛ ne boso me nya se nko we kɔ. Enso won fa. 1 month no fa akɔ no. Ti ada ye sie ma me wie ye. Ne kwasi ada ye kɔ na ase asɔre. Ibeduru fie bebo aboy ho asa akɔtena yi na ase ana. Enkura ne se ma ye papa frɛ. Na me je phone. Na me se kwadwo men se mo mu ye nipa boni ni o. Me ma me we afle wa senka. Be chichire nkura yi kura wele because ma me ne nkura ne die se de omsi wonnim.
wo hwe nkula nyina ma mi ni hwe 93.1 ye fra wa wonfa anya se nkwe konso mfa ama adantie wona msia wo yesie na nra tie ne ye kata ne chikula kafa na phone so osu mu ye awurade ma me awi de ho na behwe ma na msia ne boa ho na se dia ma me ni ho no wo behwe nkola no na oye na msi ye kwotena ye kwa yi na sintimi ni nkasa bebre me ja ne ho na mkoy afa de free eye na se ba ya de chin ye kobu nkonta ba ye benada osan frɛ mejewa ma ye no dabi wansi hɔ kla wansi hɔ wa mehwɛ osu ye ni nyina wa ma dabi Mmrantehene wansi hɔ wo de krokoda tie se pa o wansi hɔ ona ajewa enkra ne ebeyi omu de na mse ebi menye wo mu hwe enkra ne mede wo mu blow de ma hwe me ne maame ahwe adu no so betoa so wo ye agya wo na wo mu tu na so wo hwe wo mu ya asade se agya ma nkola no enkra ne kosku a Mmrantehene won fa ho chese won fa bibia ho books o atale akwa be yale o bibia there was a time enkra ne insurance ewu me ka hye no so fa hye me na me ko renew wo insurance wo ko go be 3 months wo insurance ne ba ya when renew ndane ma me nya kwan ko renew je kapre so nka ho na me je ma adi edi ngula no wo sleme osen ko beji wo mu se de America na enso wo kwa abrochile ya ye nkrata nyina wie next week o ko ti wonti me nyem nkula no ti wo sleme e ma nkula ne wo ho no be hwe wo Monday na me se wo hwe wo mu miniwu enti me so mintimi esenso ma wo foforo peche me nkwa ba bia me kunu ne kwa ba kakra obenya no menya bia di enti me so mintimi enti hwe nkula no me de wo be blow 3.1 no to papa so ha afi wo fle na onfa ofre na mfa enti e ma akwan na panyine no o plawo ne nsa woma e paye ne nsa o kan na ba akufu na woma bon na me se me frɛ na aya catch them me frɛ wa mfa ti kasa ne nyamu efi a ba bia ma me ti efi etoa so ma me panyine bi o ma me no de na ye ba e frɛ ne ma me Grace ene wo de me ma no so aye nana to ene wo si eje wa asem medium dwene ho a me ti ase no forge be ma number no fle no se hwe se ye so send this come nkula ne maame ne nkula ne bedia wo de me able wa send mami me ya me ya hwe ama nkula no wo se maame mate me send this come e be che se kapre kula te maame yo se nkula do papa itiri modi wo mba ne nam ha banyini da che wo musa ya ma wo manya kunu mba be wan yes wo papa we no tutu ntuma agusu no age chaachew no obisi wo che so obeje ne matrinsa abla wanya eja asede ntwa wano wanya kwa abrochire no wan kwa abrochire be sa zan ho onkoi sa na wokan wo betena ase yentem so wo kwa abrochire wonkoi yo na abrochire kwa so obi kwa bo obi amane se me kwa abrochire me kwa minti bi da so obi akwa kla obi se wo kwa abrochire minti bi da onhwe onkole enti asam no kra hina ha no wo fedia timame akosi sai enti me na me se de bi we dia no ode abro me so same nko ba me chese yakọ be 11 years me nko na nkola no wa bere me me support me kwaji we niama me ton because of some me ma no ye di me ko ye to yo eniama wura sika o me da no some me ba ye ti bia to because me di me hwe me kwa mo ne nkola no e ka kwaji obi de ne me sole ahomache bola ho me kwa akoton ye be wi asem ne ma se enkola de yale no bi na me di hwe wo e kom de no bi na Mmrantehene de to aduane ye di na chese wa fa ho adi na no wo makore wo mapa ne nsa me flow me frɛ be me yamfa enti akire na oba bi pekeye ene o se ma me wo pɛ wana me se me hwɛ black odwo de number we ya ne dia na o se wo woni ho na ne yele ne me ye yawu oba ka kye ne se ne ma no maame efrɛ wo se sister mo na mo wo ma akuro no na me se mpa kye wan to oba ka kye ne se ma frɛ kenen wo be frɛ se chese on fle se ketwa no ma mi wusa panyin de o JSS 3 oba biwie ti makofa ketwa no ene net junction ha na mde na ko school me kwa ni makora ye jeje me tu admission we books ni ade no kola na msa me tifia me nya start argument me nya ska kora ngoto ma akola no ni nyina wote wo Mmrantehene wa fa ho adi na mhwa me se we de ade me no obi ama me afirim biso me tie mu anwumle bia mi TV die said that station when tie na me de beba
am the baba dime land here na bedwafo na maboa me they say asem na blow me so abaya jasun wate o mo asamwa an hwe benya ya de kura o makoma enti emrase badwafo yi both NDC ne MPP mo nhye bi ntia mema ye nhwe ma na mo de mo bra am robbery are am ye bo na so obi hwe oba kata chose dumiba ya na oh ma me kafra am ye bo teacher no say mabu na wusu no say obruba achachani de wo mafunu pem na bono on kwada kenim pan achachani ogina nche ya wusu adai o se da che sa na be yeme mami wa bre na mesre on say omuno abruchi memuno on hwe oba you be panish wo we be me sese bugusu a wo ko wo fra oba bia fa se mekun no bra o sa ko wa wo hwe oba kra no mo ko mapa obenya bia agya oh omuno hwe nipa bi wo ha obisanya honhom munti asem wo ya meken hwe ofo ba o ma na hwe aso ni mienu ko hia oba no ho a oba no be ko ho obi wo ho no wo to ade a wo ntua enso oni ko hia force wo ba oba se fama we o bisanya honhom hwe gabi e wo jakrum wo ya za me kuma da fo wo se be ma be ya boda mo me hunu dia me asma sia be za ma 5 million nipa won mo bu wo nyina ho se me na me kana hasi wo kan ya mati paste ato brush so na ndimi anka hwe ma ko yi sikara ma no se afi wo kan wo se me wife ba ma me yae hey nam se he wo ko fezika ma ga we edno omuna samwa edin pao yo abusa fo mama yentie be ma nanu mu asam kakra okay bibi di hambo kakra ipa onya ne voice kura boy ma yo beba mama yenkoso nti omuno mesro kosi se empanifo be hyemre bi sese ni parakura wode ne koduru dosu ana bibia tesa na wutwa zikan mana ne wantwa chese the last point in the ho ya no mo se niam bi o haje taye kaka betima kaka se job shifo no hwe yaudie ma o kasa ye tenten na ebinum eni ema no ho abotre hwe maami o kasa woti ni so ma mema ye tia nyina sabia ni atata ni so so rem no ne obema ekohia odopsi wa maami ya wo be kasa bat dopsi pani no anade wote wo no wonte maami ase na o kasa dodo so ko no ya asem no ma ko hunu bi o se mo sala mo ba titi ni so agu ye bibi akra nye yi ade wono no watiti ni so dream because ye ni nipa ho time ye ni nipa ho mre na maami ya wodie no de kasa ntise kata so ade bia wo mfaaye ana wo nye de to so onwe ya wontimi nka wano ntum nanso de ye kan nye be sro mo maami kwacha wo sesia na o kana sa hwe kwan ya ye nwa be ma o de na fa so ye fi ni kra we da wase abusafo ne aye kan ne se ye betie be ma nanu mu asem ba omens na mama mento ade ba ko bi na fe yenko yenim abey Dr. Abey stay going strong me bo wa ba so pa Dr. B me bo wa ba so pa oh what dia was be bia obi anwura no ho na abewura success and itwire yade holy heart what can I say Dr. B one more best research say when I catch say holy heart abibidro betimi no don't say that and so ye de ye hunu na ye kan wo ni aye hunu e na ye kan abusafo omen so ayade nyina kogu Abey Herbal Clinics na Dr. B woni dwuma nkasa wo se wo mensem wo fom enye emayigu aduane so basa
baby adibodua ni sie enye ni nyina ne se umensem ewofom abusua bomodena na ko Dr. Abeho wait ni sha nti wani abre kura wo fire na oba no wo sese se wo ho kura na twe bomodena na ko Dr. Abeho wadi wait beto so ama na me kana majade yade suo bia second wo ye test ne wo ho a wo sai twa scan e wo ho a enti obehu na ya kase te second no what the 5 days 5 days or more 5 days condemned to theater tano so apatrapa new site wa apatrapa Johnson e wo tano so kwantemporos ba bia aso da kase mi no sie no Roman the Presby e ho ka bia gina ho bia pai abe wotenemu a wo de wo wi de fikura metia or take on home and another because we can so call a big hair back and a down one is one. Tia. What hotel Cassiano, so on from hotel Cassiano and Quantana Cayen and Afenimuno and no one, no banner 0243 34 53 92 0243 34 53 92 and now 0506 46 0208 0506 46 0208 Dr. Sagro Dr. No size no ukorwa ne manyina betoyi afi mejiri se ye saka ura no ne kasa nti moma intiasa I'm going to I would be a friend or say, who police make a copy from Sompa team. Sompa FM. Every day, I'm a thrower, never in a town walk. And I would be a friend of Dina. Also, the town for Dami, so I always run for Dama. I think our baby out here, crowd, baby out here. Na iduma die no yenchaya so entiasem ya na yisusuka ya baba yi kan yenyini ana yemi yenyini awon ti ada ro ko jinu chimu to bia wa wotmide ube ma ko ko da be ya dinu to ko so ana ro on kan ko on ba don on kan ko mo ti won aso wa be kan on kan ko onu ni jan kwa no onu ni namna onu nama onu otini transition so discard kwa no onu ni namna jan kwa no woni ma ni so ni friend me friend biara no phone do change the number na nu ya na me second number you say na discard kwa no onu wo he e mo be ti wa ka sa asem na ni ma ni ti asia ni ma mi wu ya na discard na ma onu wo he wo ni na ma wali ati will buy and then more because yo asma be ma no e kan no se oba no on kan ko wa chinye oba wo no pesa wo frɛ no na send o masika no wa chinye ne number na ma no ne ma ware ase no ne nam hene won ko ne nam po ase wa chinye number ya na se bi on ya na me asem ni film no ba sa mo si bia ma se da wenya ya yisem se wore ne ma wade ase wona munni ne wo se ase yes quadruped kai ha wafu me ma se bi wono ma wore ne ma wade ase ntinka ontena ho na wo ko ware no stupid guy wo ko ware no ono de ontena ho na ofumri ona me papa kan se mo yan san wo wo so oba so obeda ho me be ma abeda wo so a kakwabisa ansa pa kwabisa se obusuafo yi a woni me be wuyi kranti wo be ye biribi pa bi pa ni saran kase se ba ka o be kwa wade a kakwabisa ansa Sompa 3.1 and then we must say very very provoking words say one in my word yes think one quite day one travel
na wo be ma kra wontimi hwe o ma kra so asa kofo ba na me oba ne due e ma no te se kuma se kronfo ko ne ne ewu a wo se we mistake ko fa ha se ya wu ani ne ewu no entunofo se obejai se obejai o so we mistake ha ko fa na ma omo e kire no kum no ko fa ha se ya we obaka bibia kire obayi no se oba no wato nkwara na asawram nya de wasi wu ye na wusu se hwan na be hwe o mama wo na de sika be jafia na nka wusu I feel crowded. We are sick and tired of these useless people. Okay, can you say one cat where your program would be? No many. Grandma, they major radio. You want to come in and copy me here, Binny? No, my bread. Omono kasa. Kada chawo se abotana unim. Kada chawo wan kasa no we program wo ye tie amanfo bia uni di atemo. Di asam na de ba na ma udi atam. Amanfo nte ne ba. Hwe mo amutifie kura mo bote ne ne etia. Sompa 93.1. Oh, mami ti a woti ni suo yi. Wo ba hu ni TV nso woti ni suo ba ye de ye hu chen wa wuti o hwe. Na mami na wu no. Mami otia ne mami na wu. Eno wode ne ho ekohinta ho. Ko mami no obedi adanse no. Mami na ekoyi. Utie record na wo say o mami etia se ne sika na o mami o sika na me de man. Sata no we. O de kapre man. So, ba mo me resa de we. Edu mebi wa ye nnuanu memma no ye sere wo mo. Ye boye din toto. Etie de ensesa da e wo kwa bi so. Ye ensesa da. Akata so me de bia me kan. Me se me ne me ma wo fie se me hwe o mo se ya timi pa nyankopon aye me bi o papa timi se be me hu nso na afọ mu nipa sana na ye mi o ba nipa bi wo a se bi we o koi ogodu ba bia no age adwane wadi se ne ba da adidi se wada hin wonim asa krama ya sabe ya be ka je se wo yire nyama na wo yire wo asa anfa me ho bon ba de e kan nyina ne se adu tama ba ma ne fa ne se kwadwo mensa utie ne a me yasa ne picture ya mo ba mo von picture bra because wagimi a ba kwasia ye de adan e ka na wuru ne so ade we ya wo kra ye kan ototo papa so ejimi sam ensam a wo kekan ejimi sam wawo na wasi wu ye na wo kra ba ma kra wasi ewu na wi je ye ha na be hwe me ya mame tese papa mama no wo koto watopa no sebe wo wase ba no a ono ware wo obai e na wakofa na wo se ebu ni kwasia hwe mama ye hwe no ma bi yo ye no ma bie no ma ekosum katacho time ma mi tia no otini so na ne baba ko minim akwa no ho mete pa mebo a won ne ba no na so ai e ma o mo bre eti se ya fro na se ye kasa se wo kwa no kasa do kwa no wa ma ya no ansi na wo twe ye na wo kate no so na ye besre e mema ni bi wa adwen bi se se me ne wo ba gya ya me de me nko ware na oba ne nko won tra ho da bi o ente sa wa worry sese utie ne kasa wono na ma wale ase no na sanka be ma enna na bufu anka o twini ngum sa no ma na time ya basre babia be ma no kwasi men o se fa kwasi wan kwadwo men sa babia wo bia no wadaro ma wo bibi papa bi kabra dan te sa wo betuma dwane ba wonti men teta da e wo kwa bi so sa no ma wo ko kan yese kwa mna sa ma koma hwe edu mebi wo a wan hwe yakosi oba bi wo de sanse beto so ya mano mo yesa na nya wo mo o sese wanyi sika mame woni ma ba wo ti asem ni wo ye pa mu tie ni ye nyesa ye kire obi adwen na mu asem ya etimi manipa ye de ni kwaso wo ye so wo hwedwam ana wa wale foforo na wayi sika ana wo so le ye twa foforo na wo so ana wudi busasa wo ma no manya de wa kwaje nkwa health insurance dey say ansa na no kwa wanye ti ya lebi bonkura na katim so hwe wo so te afide wade ba hwe na de rom bia ba proof sampa oba ya beka ne de wo so ba bia wo bia ba proof say ni ntina edan ha wo fro bi na se wa ma ekwan bi so no wodi bi ma kwadu da be da pesa me kan say wo ko hye oba bi no wanya wanhwe ya wode sahye beto so se fi na kro wanyi sika ama ni paso masi na ko sika ma obi a susum ko de wo afebo na wona ma o hwitu ka na uso okay ya na o ma enhwe ma no eya wo se minisika ma adwuma meye asai mini adwuma ye market strategy anya no nti na nhwe mo hwa wo nhwe o ma nti na nyame atua wo ka adwuma so wonya bi nye
ya na omunimo eye curse pa se be ma bedidi ame akesu yie akoda oba afoforo so na ne ma enidi ye enti punishment e wo mu an say won sam so enye yie da enkramofo ogidie bi say nipa ye funu bebre da wo no wo so boto mo nwe da and it's true alaji bi cheche mu kire me tinkwada adua sakura wo kramoni fi a ompam omunyina bedidi bia bedidi e ka tuo safe no a wa ye de ye ka koko a ne yi huma zaka ho ne wadi ha wa nya sika nto atade ama akura o moda ya da oba kwa wanya no wade o ofa no wanya ma me ba jojo sa wanya no wade na wasan ye ne sa wasan kofo oba foforo a wo frɛ nkwada no ma yesi a baabi a 50 and 40 and we ma ho tete jo na nkure bai ade we hu pa o nkure ye hwe mu age ni ade nkure bai kwa 7 pedwasa o be jan kwanja no me da brevie o yo bema bema we de oba kan bi o de wadawroma ayo yo o se ensemfo hi ebra Yesu Kristo kura no o bawura so dem won o twa ba because on se nkwasiafo ni guo da bie ni kwasi etra no ho ni etra di dwa enti se ye papa ka se ne bi na no afomu a o di ye na ka brante so hanu ma kanya papa kwa ne be edi drata ke ni kasa ne be dratem kabatiniti nana minta misra o se fami o we de fasi mame nana kabatiniti nana dientem ko paaji dientem mi ko bre bom se mi ko paaji pi nana sa ko sa se me kun sabi mpedu asadai memme tipon ko so memme ye guwiase ebinom kwa se be ni di sa uko baba wo buto pa akọ memu mienu ujo be ka che me say ai me hwe no na wona achigi lie udi sika mu oba be se so mfa ntwen kura na wasa achigi lie and we ba jimi for edi jimi se mu ni nkosa se be no ba be sika ni kunu de ai mano numbers ni kunu de sika fa so na ka ayira ya be ko kuta number no da no unim nyansa na unim wadi kura sua na me bompa yese me ne wunhia because me san ko asem say no enti me se me nya agpia Sompa meku eni me bia ya we yi wodre ko we fa enkosi aga dostu enkosi aga obekwa ko yiska kwa de ma wo me se ne wodim kwa asem sa ni na wiase ne wa fa nkrofo yire nom anase nkrofo ma ne wo bo ma todwe oba besi a woti we ho busuo ni be ma we ho se wa wale o one na yire na ka sei uye mu mani ma ye yadoto aden na niema bi mu haye ahoro asa si ye ti wiase na ye nkabi hyemu na ye wo ma na ye ma ye mabotuo ko hweka ye ti asam ne ko asa 12 years ni dress tane to se konfo a ye chesi no obo adwaman wa ba na ka woti sika hwem kra ye kom ko nya asafo o ayi interchange ase ade mu di ko asem sa interchange ase so mo na na me see sabre wadawroma me enfamu na ye he place no crepa hwe me see me sanu bi na anu na ye ka wase na na mbofu asafo nu bi na ye asafo dabi wadawroma o anu ye wodem se ai wadawroma asafo overhead na se so what asafo overhead na se kura bi gina ho okwa na yo mru na hotasa okwa wo hwa akura no pa ne banim ne to a na busan se wo gina ha da wo ma papa eni man koyo wo di o mam 10 series kwa na wo di me genchire ya wo di me film to na dia fa ba ko pana me ko you don't get see wo gina wo se han eti so hwe na se wo man sika ko ne kokoda ne wo hwe fa so ko no a chewo e ba ne sen aye di kofie drum memenda ye dane na ntwie wo be ba na di fo pokom no dane na ntwie na me batem so me ye mu ye di agro ne fe ne di jeni na hokasem na kwa brane akwa wo ne ba ne wa gya no afre na obehye me kwa mo we panyini 50 na market wa 40 otete so ba ko hwini be ma ko jo mensa me wo se me hia wo na wo kire de ekro na agi pene de kwa bia so me sa ba bi obeba bia mo famini that they always see a crowd do the oh nine aji po ko free so adam pa di free so ko do ka se kran frame ko bra e don to aso
we are police in job is coming kum. We are soldier ni udia kakabisa kum. We are minister udia kabisa kum. Ah we are president kwana semi say we are dreamer. Nyameba be kum. I didn't even know what way. Yeah, walk. That's all. Kum na 6 na bus is here. Nana, why we have a kum ni bench now? Nana boyo. Nana muraho. Paza kum za kakara ya mwaka. Nana miku. Mama kotada ka. Medase. Auza fo yedibirikatante pa. Yeko hunu doctor Koswe ya. Akobunu nkotodwe se enno wadaroma. Wabibidura ehu enwanwa makwasi broni afri America mamba bobo abaso oduba no eno fabi kaye na ye bre pa yade ya o yade ya pa omra samwa wihie obi a yade akunu ne samaya no mandamirifa se wa bidem pa nanso simple adropa ewo akoso adro ya ho happy tatis bi ayarasa de the whole world menene ye adwuma aman mako 17 ene nipa free so abeje happy tatis bi adro na waye free mama yo ba yi abribia ja oso antade begumso yi Mmrantehene menhia wanka free diamond kami wui pa happy tatis bi wose adro ben manom no jama amemu wose matra jama amemu ache jama amemu kama ese street bia wo doctor adro bay me pem so me bro ni me doctor catch him say go to Ghana, go to Africa kwaye ho adro ya de no ya pem so a de bebura akoso adro ya ne sare ya de tem ma onya ne fa hodie san akọ abrochi memu na no be ma obetina ha sei wose me ye sofo panyini pa ma tro busa hodwa fa nyankopon ni dwumadie ho me katso se na ye ulcer ene hepatitis B ne malaria ni nyina condemn to theater ha mami asase afarisi akonkon boye nsema no abibi dronko a odi dwuma nkasa se de wose kompo mato ayirim kompo yade no se so fabra na me mo aduro no fa bi nwasa so fa bi mpuso na kompo na anyira ominim honom na na oba bi ko obo tware photo before and after mobete ho asem enche kra Kumasi branch ni wo fi yase Lake Road woni Jasbo filling station di hwe animu enkran kwa benya pokuase ACP main road no so takra de so Anaji Estate woni Anaji MA Primary School na edi hwe animu na hebate ne de se woni ya wan to bia na chese CID for chill flat ese ebisa bag me na emano ekọ edwemu a esere bagim na de esifie so esiri mpatifi wadwa wi obehim no ho atompa so no buku bi kai agora de form jirikajiri ya memedru hwebi echa content dua ma na max no enso ya malaria du tatahwe pa cough can be ma wabi eja na dua ya heba tonic no so abriki wonumu ato no ma wotimi ababia di pinti pantan number no eye 0244 54 44 22 0244 54 4422 and afa 0200 38 38 31 0200 38 38 31 so problem no opese onu wan kasa na ne kasa dia 0555 79 78 78 and we WhatsApp 0555 79 78 78 abujafo mama yema ohinayire emremwe ohinayire bremna yenko kana cho we dey tell send Facebook phone nyina no messages o mo see en read kakra mo ye be set tie phone kakra nti no dey make nyina ne se me dey me raho meso hwa baba away bra na wo bre ne man ho 10 good years getting to 11 years na bema watimi awo pa na say wo ma wo mesika all because say wa si wo ho a na meka e de a kire bema ne say wo wo aye wa sede say wo hwe wo ma wo de kotoklo na esen wanim no akokko wo ma ba ne de e wa say wo so ma wo nsa
emu eye den na wotimi bie wonsam edema enkwala no na me fa so de atu ema ne fo se enye be me bia na sebi ye ne no da ene no nyem ene ne wo sa wone be ma ehyiamu a hwe be ma ne sebi emema nko akudon so na ne de na ya na dodo na edi eche na so no wo hu se be ma na bla bobi wo ho a enye be ma no so be bi wo ho a enye enso onim se watimi fa ya ne ye won pamenti no odi echire wanhwe ne bakopie mu a se de asi ato ye nua bai wanhwe asa na beto ene menka se mi sunso aye kola ma me raho ene maami a wo boa ne kakra wose wafirim akola sada na so teche enkola mienu no so a eja kwaku menso se kwadwo menso obehwe no so a wono so ayi hon won enti yesre kwadwo obi enwo ba mu obi nhwe no wote ase ya yade bia mowo a ba mo wo mfa na paka mefa wo no hwe na hwe o manya sa de a ete se de wawu o ma no dache me frantoma nyentoma na me pewe ase na wo ba no mama me we ansa no ete se de sister e kan yo tutuntoma no waje wo chacha onko na o baba nkwa ba mu yenhwe o eja na eba no o se na eba no aso ne ba ne nsa mesro wa amra wo ni nti no hwe e na we se no amfa okon dache wanhwe ya obeka eje mewu meda wase pa awusanfo mama yenko ahomano so ntentem yeko ahomano so ye fa frefo kakre bi na fi yakenkai ntwere no e ba so no hello yeah ma Sompa 3.1 hello Atiko. Hello. Hello. Yeah, Wani. Oya. Ofa si Nigeria ni o. Oh, yo bema yanko abreno ko. Amate ma so mo kuchi. You did a case back on my registered when you go quick as a good channel. Let's go. Any now, because I come for Uncle Alberto. Now, so I bet you are done. Said he can't walk. He couldn't have bush up on back to Jimmy and the home. We had to say when I bush him. Second case. Let's get me, ma'am, and said, my young defense of the damn Mississippi offer. About any Bama better, the actress one of Bushing and the Bushing here. That man is ready on the Jasso. Kako back on. Zabi kanku bete ga jaso wa ba kwa umienu awu be man so just ado ba no kwase ni so ni ni ra dem na ma ba ku so we ge wa bra bon se se ni ize bi ama omra sa mo atamantis esi be man e chen san le ga be ke so fa de de wana ontime hele ba wate da sipi me da wa se pa mama yan fa de otosu mienu hello Hello. Oh, my wife. Hello. Man 88. Yes, sir. Hello, man 88. Yes, sir, master. Hello. Majo so kasa meet you. Mama Majo. Ya jo so pa, ya jo so bema. Yankoi. Hello. Yes, sir. Man 88. Yes, sir. Memo ajoy. Bejo so pa. Monsieur from Mmrantehene, pa ko pa nyam. Ya akwese je wa ko de na ya ne no na wo anyam a. Na program ne de program da bia etie. Yo. Na mo ya de pa. Yo. Titi. O tech diversity fox. We be bia ko bia me di. Le kwanso a. Nti me du akipa me follow. Me da se. Na e ya se de so mo ni bre ade bebrebe a na ebu yo meti hoyi na bia mnu sa ma ho ade na bema misika ndo nti meta TV so an kan kire me se ayi oyi sika gale anazo oyi sika go anye masem so aho che so to wa o se che kika se kanipa bla bon eni na dem aho che kanipa bla bon okay abusafo mama me fancy ha na ye tufa ye kwaso kware mampon
oh mama matma say we free America buy was Mmrantehene ya ma meka sabi na me na makwasa ho yade na mahunu abibidro mu anwan adwuma pa mama meka sabi na me kono na menim sese ho yesa obey si aso koma mpo krom ne ko bisa se mense barkenik aya sabia no bidro aya sabia wo take kwa no so ne aso mpo wura bank di hwe ni mo no abusuafo mo kan ho asem ma mesumintie bi mo kan ho asem ma mesumintie bi obey yada adwuma wura se papa wo ya de yene manyina kama pepepe wano krem fidia hudu edi fini pa hu ba bia yade wo ansana wo pagya dwumadi sonko kwan so abuzuafo ano odin maame ne se me kopia ya sabia no so me hu dwiri me ewu me se me wa America man mu de na me hu dwiri me he ba kin ke kan se na tie na obe fi anwumre na no ofre me se Mmrantehene ma ko me so ade se men se ba kin ka wo kire me na nyagoro na onum nuo no be se ne na no se eja na obekọ no se Mmrantehene ma no mabrofuduro no afi de me hunu kura na mbofro me na was wa bowo na baso papa bushafo ya de bia eso na se so de hu de kum no mama yem fan ko semense bakene boko me kase me bobo ya de dina tena no pakra na mda so bobo na food nutritional counseling aduane esese wudi na anya nyinkire na aduane awudi abewu ntem no aduane awudi ayade be hawo na aduane awudi abefa obeja fa ahode no obecheche odi nyina mu kama na asem chenchire da chire pa ne se de bema bia ne kwa ha mu atewa ye mbre no wanya dwankobia ne dwankobia ene aduro bia ye frɛ no me vitality enhancer Asem ha sadro no pagya wakono mane kosoro panti na yutufo say in fact won ware ya don't try sa adure fe na agan no agan asem na meken obi ni magan mesro say won ware ya don't try wo yiri ni ho wo yire kowo mesro tenasikum na okono agan bra wo yire kowo no abekwa kobo wrong door bekwa kobo problem ya bro anadwo no me na meka kire wo sese abranti bi babedi ho adanse o se wonuma na epiepia se sorry ko ho epiepia agan the great I was for adre ya bibidro kan o kwayem na omukotu no hini ene wa abana na di wura fra no aye na say de bi no friend jawom jaba kwakua ye ba ma ba ko de was madam fo nkwase eduro pa na nipo yes eduro no waye no no wadi na tamanzo waye den wakan furo bora baso o se nkwase eduro pa wo baje jew anadwunu nyina awusa fo man fancy ase na ne American se wo kwaso ko wampo ya heba shop na wani mu ho no ano wonsa beka semense ba shop na wona di nkomo no adia gano do sopu se die ebinum obia no bia wasimman bi nkoton number ne 0240 61 60 61 0240 61 60 61 ana 0279 35 65 70 0279 35 65 70 Mesdames, Messieurs. Na I'm say Facebook no wo ma mo de ba nyina bra na so yesre wo mo fa nche yen na message kakra ye nya no ye phone so no nana ya ye boa ye bonnet o ye numpe wo se nana hwe na
osofo nkuwo said de ne okunkunkunkum mama fo na mesha ken so say na me na sekari was say hasenum so chese money sikadro ni ade na abande Ghana was say ya legalize no ya dia tum say yenye na chese obi anso ai my yanko Facebook kakra from Paul Addison was me mamwadwo mwadwo mandate was say next program no obeba so bi ana say I will be with you on the next program Masters and Boys. Oh okay. Masters and Boys. Alexander Double was Sompa FM more fire. Kwame Boateng was so mo Mmrantehene ono abedwafo say in fact why disappointed wo oh I thought your program supposed to be an educative program but you are promoting prostitution. I'm very ashamed of you people. Oh, okay. Also, what do you also, what did you say? Yeah, the ncheche na so ye bo adwamama baso. Ye mo na baso ye gesi saade en so oba charge ne ye. E na oba we chirechiri mu senti a charge no ba. Ni promote na master. Sasa na wo kan dia dictionary mu. Na ko hwe promotion no. Go and find the meaning. O say ya asem Mmrantehene anyway I say good evening to you all yen fancy asem na bra kwasi o say eni kwanse obi a wuchi obi edi wasase we say so sofo Boateng no so e de ne de frɛ bu akwa makro say ketachon ke be ya pe break akra no mo so emfa voice note kakra na wono memfa mra no mo nkyerɛ wo mo adwen de edi twato no enso ye Boateng asare wo say ye wo Ministry of Communication wa ase no National Communication Authority e wo hase na fe so National Media Commission National Media Commission mo so wa hase no so no ayese ne ma bia ekoso ye kasafonyi so any radio so no asif say ye ni say nipa we ya wonom so hwehwe sa ne ma no so ntino nyankopon won hu ye mobabusiafo yesa mo miansia nyame ya adom no de chain na da juada ye beto ani nyina so de amamo yo Mmrantehene na wo twero sa asem me da na sese wotie me me bumfu no na me gidi se wa antimasem na si program na me ye no me ye se saade no enye se oba gina enze so mo yes mo charge no good me say mentia say so oba yi na nima ko charge na ye risky job enti e de frɛ oba wo yes saade no e na wo kyirikyiri mu e na no kura wo de nsɛm no kwa wie no wo se nyame hu ye mobɔ because enye adwuma esese oba ye ani nyina de mpa bota chi say me kram bisa say wonya ware a obeware obi ade ode enti sa o ka say me promote a me pese o ko hwehwe promoting na o kana promotion na I can promote kada jo mama ncha me Sarakuba mama Sarakuba ayo ana no me ko honum wani ne kunu Sakuba yeah na o pentale papa dia en honum chama kwa ko sware me na wase abusafo mama ye nsore so na sika paga Yakubu sika paga no o ma chirichiri mu na yira ko so no frɛ me anyinam so number 2 na yira na chirichiri mu Roma hefo sister fia ye wono okunu se de kwasi Sompa ne maame no wo de wo no kwa wonyin san no kwa sister fia na ohwa kwada no pa ne kunu so ye very good man if you say nya be ma bia no be makwa sa abuziafo ya pon onu ane ko fie enti ye be ko na ye de nwom ade damo kama o chana no pa de wonte o man henenka dwada no pa himano akoso eje wa kwode na ware sem no baso ewo klubeso am sa de chemo so na okay ka yada urade asese yabaye wanya be ma bi ebesuru mo kama o wari wie de obeka news na chense na won ware ye kura be ma usususo kwaso aje wa akode na yi no kwaso ofan na dan chemo so atuma dan chemo so kwasi ada full London ye wo ho efru ane ye ko usu papa na yi no kama usu papa na yi na ja ya wo heme be ma nerebehi
ye fa afari ene eko nkawe yo abusafo sofo osakoto ona sese wode nyankopon asem bremu nyankopon asem no na yesemu ye hwehwem ye pa 93.1 yeah wono ne sofo a wadi katia no ha wo kan nyankopon asem sofo ye da wase na me hu dana me hu wono in fact sunsun bi atom so say ufre awurade wo nyankopon isaw na wo ye sofo life man yeah oh yeah wase sofo kejagum yanko mate we di na kire se M3 ne tu ano no ya da nyankopon ase pa se ena so papa abi 93.1 epono fefefe ene kwan kesi se di amaye na yaba